go efella mo khaitsedi yana jwale ka gare ga relationship e o dutseng ka gare ga yona ba go abuse bošego le mosegare o dula o tswile di-blue eye o ne o dula o thoma maka gore wa ke ile ke re ko o hlapologa ka thula kgona le boto jwale ke ka baka le leihlo le la ka le rurugileng khaitsedi ya ka o tlo kgwa wa tlogela bana ba gago e sa le ba bannyane e le ditšhiwana mmereko wa gago ke gore o phele bophelo ba gago o thabile o kgone go godiša bana o ba šireletse jwale ge o tlhokofetse o bolaile ke boyfriend ya gago ka baka la gore e go phara mehleng o robala majwaleng o nwa jwala ge o bolela se a swa o tsenela maratwana ka thoko le ditšhomi tša gago ge o bolela se a swa ga o ne mmono ka gare ga relationship ya gago ge o re ke a bola ba go botsa ka mokgwa e leng gore ba go kry-ile o hlaka ka gona o apere masanta se a mmago wa go bina stepe wa thoma go tseba dieta tša go tswa ka shopong ka yena a se selo dilo tšeo kgaitsedi yaka bra yaka le wena ge e ka ba wa abusega ka mogare ga relationship eo e tšwa ka baka la gore tšatši le lengwe o tlo gore o a tetefeletša kapa o tlo tšea ke pelo wa betha ngwane wa batho a ya go swariša maphodisa a tla go tšea ya ba gore o tswele seriti ge o e tswa ka kua toronkong kapa gona ka kua diseleng tša maphodisa napile nna re ya go tšhaba ga gone motho a sa tšhabe motho wa go tswa toronkong bana beng motho wa go tswa toronkong o ne seriti se sengwe sa go tsoša nna ebile re ya mo tšhaba motho ge o re ke kgopela marato ba re jo wo ande o tsere ba banga kry-a batse gore na wena o swaretsweng jale ba no kwa mabarebare ya gore awa o ka re ba re o ile a nokata ngwana ka next door ande wena o bethile girlfriend ya gago ka mpama a go swariša jale ka gare ga relationship ge lerato le fedile a re tlogeleng go abusana a re tlogeleng go dudiša ke kgotlelelo kgotlelelo ke ya batho ba ba nyalaneng o kgotleletše eng ka gare ga relationship o tla be wa go atlafala jale o tlo o nyala ke mangwe o go atlafetše metle le metle ge lelwa boyfriend ya gago e go betha ka ntongwe ye e leng gore e go ntšha mabadi jale o šetse o no ba mabadi ene o le kgarebela mabadi o ka re o tsotse o ka re wa utswa ge re re go laduma hardware you save and score ga se metlai ka fase ga mašheleng a diranta tše makgolo a matlhano hwetša tafola ya aluminium ka 449 rand go goba laduma wheelbarrow ka 499 rand fela ka 2099 o hwetša 2500 liters ya africa water tank re etele gomme o boloke ka mphiwa fela mo na o be o kwele go laduma hardware re bula lekala la rena le leswa mola game swalala ka di 27 july re etele go social media tša rena go hwetša tshedimošo ka botlalo laduma where you save and score. Morefi kitsiso mabapi le kopano kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual a general meeting go wena motse a karolo le go taolo la MCRS FM ke gore MCRS FM aboard e rata go laletsa go tla go tsenna a kopano a kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual a general meeting e rulagantse ka tsela e ntseng jaana letsatsi le letlha ke la matlatso wa di 30 September
re bua re leboga ba mabenkele re a leboga ba mabenkele dilo jwale di dutse ko mana madula a bapile ka kapa ya radio di dutse ko mana madula a bapile wa ke be ke letile moruti ka se fela gape jwale ye ditaba tse ke bego ke di bolela tse di be di swana le ge be le gore re letile moruti ka se fela sa lona ba ratang go phela o gona Professor Moremi fa ba gona baeti ba nna ke batswadi ba gona ka fa e re ntle le go senya sebaka ke amogele Professor Moremi ke moka atamishe motheletše go le gausi mo a kanobe a re theleditše a le gona Professor ntle le go senya sebaka a ke thome ka go tamisha a ke tamishe ka kua mafateng a matelele ke tamishe magoši a gabo rena bokgošigadi ke tamisha baruti ba profeta mangaka ka moka setšo ke re ke tamisha baetapele ka go latelana ga bona mmogo le setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba motse community radio station mmogo le malome ka kapa ka mo madume a tle go wena a go phahla a boruthošiawe ke be ke tamishe le ba gabo rena baeng ba rena ba letšatši ke a batamisha ka moka le ba šomi ba gore šoma go le bona ke a batamisha a re a leboga moroka madume a mabotse a go hloka sekuta wa re amogetše ka diatla tše pedi ebile ke dumela fela gore le motheletši o amogetše ka diatla tše pedi nke ke ka mo go baeti ba rena ka fa le bona batamiše batheeletši ke moka re tle re kgone go tšwela pele ga botse e no ba gora wa batheeletši thobela re a leboga batheeletši thobela re a leboga batheeletši thobela re a leboga ga go ne molato nke ke thome ka fa le batamiše motheeletši go le gausi mo a ka nobega a re theeletša le gona mma go rena motheeletši ra tamiša kgolele gaufi mo le gona re a leboga mma go rena ka fale mela ka studio re a leboga ntate ka fale malemi wa tamiša ka makara dueleng gona re a lebogahle re a lebogahle kuku ke molli wa rena wa maloba ke mogatša malome au batho ba modimo wa tseba re a leboga ke malome ka fa au re a lebogahle mogau wa modimo a o apara le batho ka moka magagešo prof re a leboga ntle le go senya sebaka mongaka baeti ba rena šiba ba fitlhileng ebile re ba leboge ge ba senke ba nyatša pitšo ba re ka sebitše ke bana ba bannyane ba go lekana le bokakapa ba go lekana le bo Moremi ga se ba re nyatša batswadi re a leboga ge le amogetše pitšo la teponagatša ka mogare ga diphapoši kgašo moroka ga ke tsebo rena pele mohlomongwe re ka ya ka kua go bona ka mola gone le se o ratago go se fetiša pele kgoši yaka ke sa le busynyana ka se sengwe mo o ka no tšo basweri ke le ka go lokiša se sengwe mo o ka no tšo o le gare o ba botšiša mola le mola ke tlo no re boi go bona ka dipotšišo go nako e sa fetše go pele ke a leboga moroka nke ke ka mola go mma go rena molli wa rena wa maloba koko dilo ka moka ga tšona tše le di hlalositše go fa le tloga le kgotsofetše ebile le na le nnete ba gore ke tše re be re tshwanetse re dikwe nna go tswa moyeng a ka ke tše lebego le santse di kwa thobela ka re ke yabe ke lla dibalo ke salla o le go le salla koko ga gone molato mogatša malome wa tseba ke kgahlile kudu ke go ba le ke reng kore wa kgona go topa mogala wa letša wa re ke nna mogatša malome o le bolelago ka yena fao re a leboga motswadi ge le kgonne go dira seo le go teponagatša ka magare ga diphapoši kgašo le be le theeleditše mogadi wa lena maloba ge a be a bolela ka mokgo lena le molatofatšago ka gona ebile le botšang bana ba gagwe ka mokgwa e leng gore yena o tsoga ka gona o bolaile mmage ka go mokgama ebile tikologo ye le dulago go yona ga a sa lebellega gabotse ga a sa kwana le bana ba ge ka baka la tše lena le tsameng le dijwala ka lebitšo la gage le be le theeditše motswadi ka gare ga dilo ka moka ga tsona tše e leng gore mogadi wa lena fa e le go rakgadia bana ba lena o be a di bolela kapa a di boletšego le di kwele gabotse motswadi le di kwele
ke na le tshepo gore ga sa le ke founa ke di kwele le di kwele mmagorena morena ka gare ga tsona ka moka ke tše dife tše le di tsebago ke tše dife tše le di sa di tsebego go nyaka ke tlhalo se one ke re benong ke kakaretso a ke tsebe gore ke tlo gore e feng e tswelang pele le boleleng se le se kore le no tswela pele re tlhalosetseng gore go thomile mo go a diragala jwale le jwale go ba go fitlha mo okay a ke thome ka ya bana ba koko go tla ka lapeng la ka ba lla dillo tsa bona and then le koko ile gore gadi go tla ka ga ka le ena a lla dillo mabapi le ge bana ba motshwenya and then go fitlhelle mo le gore re a bitswa ka nako ntši re ya ka ga koko bana ba shupa gore bona le mma ga ba phele ga botse and then go na le dilo tse ba di bonang ka molapeng tse di ba tshosang bjale ka nako re ya go rakgadi le ena o kry le gore wa complaina wa lla re bana ga ba ntlhomphe bana ba nroga ka molapeng bana ba re ba bona selese and then ntho ya mofuto wa e gona so ke mo nna ke tsenang gona bana batla ka ga malomabo ga ke ka ga rakgadi bana ba nlatelele ka lapeng he ba fitlha balla mamalome a ke thome ka wa leswagana le ga ile re ena a sa gantši because of nna sa dule gae o a beng a dule le nna gae ko monyane wa ngwanyana wa leswagana o tlile ka molapeng e le ga complaina ka mma ntwa ya bona e kgolo e be ile ya gore ba thomile go lwa mo mengwageng ele ya o feta tata go bona sa le gona le yena mma a sa le gona mo ebile go feleletsa gore ntate le morwa ba lwa ebile morwa o direla ntate protection order bjale ntate a re go robala go atla gore rakgadi le bona ba seke ba kgotsofala ba thoma go lwa le rakgadi he ba lwa le rakgadi ya ba gore ebile bona ga ba sa tlotla ba thoma ba bolela le nna ba ra nna bo rakgadi ya bana ba re le phethile thato ya lena le gono a ke re ka ga rakgadi nna rakgadi o ka ngwakong le gone le phethile thato ya lena wa rena ngwana rena o robetse ka re aowa nna se nna wa lapa le nna ke nna wa lapa le lengwe ka ba re le fele so ba re le ka se tlhole re bone ka ra wa go tshwenye go tlolela ena rakgadi a ke re rakgadi bana ba gae e se nna ka tswa go bona so morwa o fela a ba le ditlaišego ke a bona molele mona ga ba le ditlaišego e be e le mokereki ke mokereki a ka se ka re e be ile mokereki e bile a e le motho re reng wa bona o ba a re yena ha le mo a leng a rapela ba mmotsa sela le sela ka motswadi ene tse dingwe wa di bona ena ka noši kana ge le re o wa di bona le raing yena o ba re monna a re ha robetse ai ebile ke tlo ditlhakatlhakanyang a ke di lateletse go tle mo gongwe ba re bitse ke ena ntho rakgadi o biditse malome le malome mongwe o robetse gone beno ba re ngwana o kwatile ka molapeng ba re ene wa leng ka go ntate moreng ha kwatile ka molapeng ha re ya re fitlha kwa ngwanola a re ke kry-ile dilo ka mo fatshe ga mpeke ene ka mo ke ka mo kamoreng yaka mo ke beileng diaparo tsa ka tsa kereke he ke bolela le motswadi o mpotsa gore lapa ke la gae o be a kry-ile eng e leng gore o kgonne go le bontšha yona o kry-ile matswai ba re a dikgalakgala ka mokgwa wena o bolela ka gona mahe a re nna ke protector bana ba ka mo ditokološing ngwane o la re protector bana re sa dule mo gae a ra owa ke na le gore ka nako ge ke fitlha ka molapeng o kry-e ke ba le meriti e itseng ke motswadi a kere go bolela ragadi okay re be re le gona le bopapa ka moka well e fetile ko ditaba tsa bone ke tse dintši wa tseba nka thabelang mogaka malome kore nka thaba kudu kore wa bolela ntongwe le engwe straight gore ngwana o re biditše a re botša gore o bona dilo o be a re o bona eng le e hlatholleng gabotse e kwagale le seke la tšhaba selo ngwana o re biditse ka ona mokgwa a re fete eo ke mokana a boa ha boa le moaleng a re matsa malome kare ya re since ke tloa gae ka ntoela ya ka le mamma ga ke re ba le bošio go na le selo se se lalang se nkgama bošio
bjale nna ka no re ke bana ke ka tswa mo go bona ka ra o ya re ka re o boletse le motswadi ya re aowa ra tswa mo go yena a senke ke ba le taba le bona ile nako he itla metlhe bana ba ga batla ka ga ba complain le yena o ngwanyana wa leng ka mo gae wa tla monna e bile gore ke tlo tsiela bophelo molato a re mamma ka ke a lwala he ke tswa metlhe fruna ke lapile a ke khone go dira selo ene mamma o re nna ke a tswa fa o nkgapeletsa gore ke tsoe ke fiele go ba ke ape ke direng so ne ke tshwere ke di-tonsils mamma o nkapetse bogobe ga nkapela bogobe o nkgapeleditse gore ke boje immediately ke ngatha bogobe boela matsamalome ka letsogo ka mogare ga bogobe boela ke kry-ile moriri o rotswe kore kgoloko ya moriri ka mokgwa o ntaetsa o rotse o re ke botsere mamma na tswile ke botsere ka bolatlhele ka mofatsampele ka re bo ke busha toilet mamma ka se bobona o le ke bona motswadi ga fitlha rotse la re eng ke jele a wa go neta huile ngwana lo buile gape ha bo a re matsamalome ka re ke tlo itseela bophelo ka re molato a re ke nagana gore ke tšhile mabotlolo ke bolae bana ba pele go ba kete polaen ka re molato ke eng a re na le mamma a re kwane ka molapeng ene nna le mamma re alwa re lwang mamma nna ga re nrate ka molapeng o rata sesi wa ikušiša e le gore bjanong ke seo ka moka ka molapeng ba llang ka sona le ena o le a leng kwa le o a robetseng le o mongwe wa sengwe gona gore mma go bona ka moka ga ba lebelele ka matlho o lebelela sesi ya bona o mogolo bjale ra be ra ya ra e bolela le ena rakgadi mma go wena bana so a re ga gone se nka se dirang bana ba a re bana ba ga ba ka se kgone gore ke rata ola ka gore ola bana ga gore ke mo rata ka gore ke ena mperekelang ebile ke ena nthušitseng go aga ngwako o so re fetile go tlile ena o mogolo o tlile le motho ka molapeng motho a etswa Pretoria e be le motho wa go thuša motho o fitlhile a bereka ka molapeng la mma ke a bona mtate wa ga tlolela a bitsa ragadi bona ngwanyana na le teng yena o monnyane o ha lela ragadi a re ke tla ba ke morwedi o mogolo o reng a re monna mola ke tlo bereka a re monna a re ke se ka direla ba se ke mo diretseng sona o nyaka gore ba tlhake bophelo ka moka ba be ba tle go yena ba mo khunamele bjale yeo ke ntwa o tsebe bjale re a bitswa he ke ya ke fitlhe ka ba le ragadi le yena ngwanyana o monnyane ngwana o le o boletse mo pele a mmage a re wa o emelela sesi e le gore monnola o boletse mo pele a gago ke mo kwele rakgadi o ile a ithibathibela la ikušiša a wa ya e ra feta mo go yona ge re fetile mo go yona mmatswale wa ko o lwetse a lwala o tlile ka lapeng laka bana ba sekolo ba tswa sekolong mmatswale shuetla mmatswale gatla bana ba le ba tliša mmatswale ba re kokutse gore motopile mo tseleng gore o tla kwano ke ra wa ga tshwenye ke maamogetse ka lapeng laka ga ke fitlha le mmamma re dutse le ena gone molato a re ke tshwere ke tlala ke mo diretse dijo ne ke na le mothuši ka ga ke be ke sa le mmerekong re mo file dijo mma o jele ka re mma o ditšhile a o nkgatlhe ka beya metsi ka tloga ka ya go ragadi gape mma ga nkgatlhe a re ke beile metseng ka se kgone motlhapiša a re ka gae re ro tsa diaparo tse di sekolo tsa mmatswane re ile le ragadi re boile re boa re tlhapisitse mma apara ba sekolo mmatswale ka re a ke tsamaye ngwanaka ke robala ka mogagaga a thoma go mpotsa gore before ke o lata ragadi mma ke gasetsa mpoditse ntho nngwe le nngwe a nkgopela tshwarelo tshwarelo ko o tshwere ka yona ngwana wa ke kgopela tshwarelo ntshwarele godimo ga dilo tse ka moka tse ke go dirileng tsogo ka nako mmatswale ke ga alla ke re bjanong ka re manna ko go tshwaretse ke nna mang ke sa tshwanelang go tshwarela ka gore modimo ena o ntshwarela ka mehla yotlhe ke tswile go ena mme ke tswa go ena o robetse ka lapeng ke theresho a re mo go nna re ge nka re gwa bosigo ke robetse ka mo ga gago nka kwa bose nka robala ka khutlo le rakgadi ke mmodite moya wa ka ke nyaka o tswele ka mongwanaka e be wena o ntse yang o nkisha ka gae right freita ha o ile re motse re mo ishe gae papa ga tla re ke nyaka o bona ngwanaka papa o tlile re tsere mma re mo ishitse ka gae fru ke ge re thoma o bolela bjale le bona ba kgalabe le rakgadi ka re ke be ke kgopela gore nna mma a dule ka mo go nna since well ke na le mothuši ka molapeng he ke ile mmerekong since well ke na le mothuši ka mo mmerekong ka gore ke na le mothuši o tla šala le mma and then re tšhentšhane ka yena
or ge ke offer ke motsie and then ga le nna ke le mmereko le na le motsie ka nako rakgadi ne setse le nako nyana tswile pension awa ra kwana batho ga sebebe a boela ka gae a boela ka gae rakgadi ena tla khopela e seng gore ke tsie mmana mmatsa malemo ka bokgola mma benga le ditšhile ka gona a ka kwa botse e tlaisha motswadi wa ka ke le gona ke phela ke tswile pension ka re ke theresho ka mokgole nna benga le ka gona se nkgatla re tswile go yone malemo ka matswala ko thumilo go dula ka gare kgadi bjale ba fela ba motshwara ngwana o mo yena o kgarebe inyane ya mafelo le ya sese a fela mo latella mo di-toileteng tsa baagishane ba re ba mo kry-a a tšhaba a re o tla ko go nna rakgadi ba mo thibela ba re gomme a o e fao le founu ne setse ba mo tsietse a ke gona ke re nna ke kwa ka ena setse o monnyane a re mma o ba tšhaba re mmošitse gate mo toileteng ya baagishane na re o tla ka go wena o re wena wa mmita ka re gante wa ile sa motlogele ka gore mma o nyaka o tlo felela mo matsogong a kana a re mma wa gana ka ra wa e ne molato re fetile mo go yona go diragetse gore mma bjala thomo gatelelwa ke bolwetse mma a gatelelwa ke bolwetse o ile ka lapeng o ba kgone go bolela ga nnyane re mo kwa gore o reng akere re o ile ka lapeng mma o dutse ka lapeng re tswile re tlhagetse ke lehu ra tloga ke nna ke mogalabe le rangwana bana wa mafelo le mogekolo wa gae re be re le fo tsena ka mokoloing re ya lehung mo re ile o gata ka ko lehung leo re mošile le ragadi phela e re boa ke bona please call ya ragadi mara ne se re le gaufi ka ra ka re fitlhe o re ke le founetse ge seno le tsamaya mma o ba tlhaka-tlhakana ntlaleditse ke re o kae mma o ra wa mola re dutse o ra wa o gona o tlhatswe diaparo tsa mma o gona o ka mongwa ko o ka nna wa e wa mmona ke tsene malemo ka bona mmatswala ke go fitlha ka kry mmatswala ka she was no more na a sa le gona le mmone e le gore ka nako e rakgadi le bua lehung le kry-a mmatswale a robetse le be le ne nako e ka kang le mmone e ka no ba 1 hour o ba half ya hour o be a le raya awa na sene taba bjao a ke o rele kere o bane o ba a lwala but a sana pe a le bjao okay but yena ka gore ke motho mogolo a re ha nkgatlhe ka ra o kgatla re a wa re a bo tshele le yena re sa mo ne re ile o gata ka ga mmamogolo a bona ka ga mangwana a bona a re a diega re buile ka gore ne se tsa tsile poloko mo ne re ileng teng le khune le tlhaile re ile o gata re buile he ke fitla ke mmitsa ke molele ke ra wa tla o tlile ka nnete o tsene ka mo ntlo ga go ne molato a rawa nna ebile ke mo dirile ke tlhatswitse diaparo ka rawa go ne molato re feditse ka mokgoro founela bana ba gae go ne molato malemo ka kapa re founetse bana ba gae ba shetlile ke tswile ka koloi re ile mmushareng re mo isitse mmushareng ge re fitlha mmushareng o samoe gona ka mo gaphatlha ka re mmushare wa ga o kgatlhe le service ya bona ga e kgatlhe ka gore mabati a bona a di-gratšhe a o tswalela e beile la gratšhene le sekamile ke kgopela gore ke motsie mo nna ke mmoloke ka mmušara waka ke re ke mmatswala ka malome ka kapa ke na le right o e dira ewa ke mmao mogala baka re ikwanetse re le kwa mmušareng re šetse ntšhela morago ke boletse le mogalabe rangwana bana o ba le gona ke sepetse ka ya ka rangwana o sepetse ka ya gae rangwane wa tla gore monna gore ngwana wa rakgadi o founile ba re mmatswala ka o boletse le yena mo harabe ka re he na ka gwa ena mmoloke ka mmušara wa gae okay ka re neng jwang la e bona a wa re tswile mo go yona ra kwana ka re mo go bona ka re nne ke kgopela gore ke take over ke moše mo mmušareng wa ka wa mogaufi Loufanteng a wa ga go ne molato nna ke tsebile ge ba tloga mo ba tloga mmakgoe ba tla ba tlo motsia ka ge ke ba file permission gore ha re kukišane motsieng gone ge ba atle mo gaufi and then re bone gore re tlatsana bjang re dirile ka mokgwa re tsebile ge batla re montshitse ka kwa mmušareng ola wa bona wa society ba ra re tlo lefa selo re ra wa go na le gore re mo lese ka mo re bona gore service e phua ka mokgwa go ka se kgonega re motsee re papa o tlile le rangwane na le gona ba o batlile he ba fitlha nna ke tsebile re shalana morago re ya kae re ya mmušareng wa gaufi wa Loufanteng only to found out malome ka kapa gore batho ba le ba jekile bjale ba setse ba tshwere tsela ela ya go ya Pitori bjale ntle le go founela ba go tsebisa okay ntle le go bolela le malome a bona okay botse ke mmage ke monna motho wa ke nna ke mmatswala
ntle le go boledišana le rena ba rawa re naganne re motse re ye Makgoe Victoria o tla boa ka freighter jwang ka re kwane so wela go ne molato ke ile tlhetse matsogo ke tshepeletse nna re tiketse mo re ya ke tso lokisha dilo ka hana ka mo mushareng o le ba setse ba lokisheditse certificate o nkushisha a ke re benong ba tsemaile bona ha ba nya ka selo mo go nna ke sepetse nna ke ile go robotsa ke lokisha dilo tsaka ke nna o la ke a bua re boela ga mola ke ile go robotsa re lokisha dilo tsaka ke buile re boetse gae ba re go mme bjale matswale o bolokwa neng ka re nna mare mothone ke monyaka mo re kgone o ya re kgetha lebokiti ka kwa re kgone o tlatsana ka mokgwa re tlatsana matsogo a tshwarane because of mokgekolola o belege no ba fela kana moggo e padile malomo ka kapa ba re ngwana ka o re o nyaka go mmoloka a wa ine molato ya re na o tsebene ke steng ya re morwedi o mogolo wa rakgadi a re wo re dira certificate mo hare mo a re ke re ba re setsitswile okay ga itswile o tlwaetse go dira lehula ka la mphidisha ka gore o ngwadisha batho ba family ya borena di policy kana baramang baran okay awa mo o wa tla wa mpotsa gore ba re ke tshwanetse ke tle ke lo meke dimpya ya bona rangwene o kwa botlhoko gore gore o tlo molumisha dimpya gore dimpya tsa mohutama a re tlotswa fao a wa ba tswile mo go yona ba sepetse mautlile o bolokilwe ke kole botlhoko nya go bolela maka le yena ra khadiwa tse ke kole botlhoko matsola ka o tlile ka taxi ka mo ka eshe ya taxi go tloga Makgoe a tla kwana ka re wela ha go ne molato go diragetse batho ba le he ba boela morao ka certificate ela ka re ba itsere ke tshwanetse shale le ngwetsi ya moshala lape a shala lokisha tsa di lokisha moredi wa rakgadi o tsere certificate ela o sepetse ka yona ha go ne molato after matšatši e seng a mantši 3 days ke mmereko ke dirile ke le mmereko ke re founela rangwane ke rangwane man a ke tshwarega botsa ke robala a ke tsore maybe ke pelaelo ya ka or ke ma wa nlata boshigo wa ntlela ke matswala wa ntlela mara ke bona ke le ka go ga iseng ka moa ha fitla mpha chelete le kana 300 rand and then wa mpoledisa bata kutlo ruri ne ke gopela gore mo se pelang re ka se tswe ra ya fao nna ke tla tshela petrol lang kwa ke monno la modimo wa ga ntwe o tswile le nna re ka ro mo kae a re ke gone ka gae ka re tla o tlonla tekete ya sepetlele o ile o ntlile la tekete ya sepetlele ke no kile ka pele mmerekong ra tsana mo koloing ka re nkishe mo wena o tseba mo bathong ba ba tshepile nna ka gore ha ke sepele batho ba matsogo re sepetse le yena re fitla kwa nna ke mokana ka ntsha tšhelete ba ka dula ka ana mokgo ke dutse yena khunya mamola a huetsa dipheko tseo o itse go fetsa ne fela ga thoma go fetsa motho o ne re ile mo gena o ne gore mo go yena re o šietseng a o isao kana o na le rangwane a bana yes okay mara papa ke mo founetse ke mmoditse okay gore man a ke tshwarega botse ke dira 1 2 3 no tsobore ke tsaya rakga a re o šietseng a o isao mama a mmitsa ka le a re awa ke moshile because of 1 2 3 a ke re ba re nnete e tshwanetse go pholosha ke tshwanetse ke bolele se ile nnete a ke re nyaka wa gana re tshwarelane ra khadile ena khotsofale motho o ile mo rena re le hulele setlhogo la matsogo mogekolo o re la pala rakgadi ga gone khutjwa tlo e hwetša e ka ba ka baneng e ka ba kae o tse re fa ga ke wena wa bilela o ra nna ka re thata a re mongekolo o ba nyaka o tla go botsa ditaba ba mo thibile he ba mo thibile ha ba tla go wena o ba nya go na le se a beng a tshwanetse a go botse sona seo a se boneng ka ga morwedi ya okay ai ba re go nyaka re tle re boere le bo botle re tswile a seng ka re fa selo motho re le re tlo boa bo botle a ro a o manyara ngwana wa ntse ba o ntsibile kgale wa bo sa tlo wa mpitsa wa ntse ya ka le berekela mogekolo and mogekolo a sa robaletse swai a tshwenya ngwetsi o re wena ngwetsi le kwa bo se le iketlile nna ha ka robala mokeleng ene ke sepetse ka lehuli le botlhoko ra kwana ka founela ba kare go rela gore weekend le tshwantse le thewe le tlegane and then le tse tšhelete le bona gore le tswela kae le lo le bellang gape ko pele ba tswile borangwane ke ba fitlha ko ba kry the same story nna se segolo se ka o se kgopela ke no kgopela gore mo robatseng
okay tse ntšhi tsona a ka ba le tsona mogatša malome ka nako ye ba e tswala bobedi ba be ba sepetse le rakgadi o ba mo tlogetse gape ba mo tlogetse gape a ke nyako mo direla maka ba mo tlogetse gape a wa re go motse ba buile ba tlile ba re botsa gore ba sepetse bjang ga go ne molato moo bana ba rakgadi o dirile rakgadi ke be le mpotšisitse nngwe rakgadi le bana ba gage gore ba fetse ba ilwa wa leng ka go ntate Moremi right now o ba thuša batho a beya malapa a batho a ke re ntate ka kapa ha a tla ka go nna re nka phetha 1 2 3 ke re nna re right ene fela re right tšatši le lengwe tlile re mamalome a ke ne tšhelete ya petrole ya eng ka ra wa nna ke ne tšhelete mo go nna ke tshwere 50 ranta yona nkoša botlhoko ke be ke tlo kgopela gore a be gona because of go bolela maka o bolela ka leina la kereka ka dilo tsa batho ba bang is not right a ka yang khotsofatsa mo moyeng ke nte ya go kgapeletse gore ke be ke fetse ke tsena malogo ga re dilo tse dintšhi tse bana ba le ba di bolelang a setse e leng dinnete wa ikušiša ba di bolela mo go mang ba be ba bolela ba botsa mmago bona ba lwa le mmago bona botlhoko mo ebileng gantšhi re beng re mmago bona a re dutse a re bate o mongwe yena o re o tetekeleditse ka mongwe wa koo bjale o nyakile tšhelete ke mo file 50 rand a ka tseba re o iša kae tšhelete e la nna ke thoma makala he ke kwa mo mmaga ya bolela re ba re nna ke be ke mo file tšhelete ya gore a yo reka king size ya taelo gore ke a pšhatlele mmage a mmolae but ka kgotsofatsa ke ge a re ga se a e reka ebile a se a e pheta mara still e sa le maka o boletse maka a botsa motswadi ene ka leina laka o gotsa mollo mola mollolo gona o tuka mogare ka le borakgadi rangwane ya bana ba gago kae ba gona rangwane o e leng gore le tswile le yena mo ba kgonne go ntšha ba kgonne gore le hole setlhogo la matsogo o gona o ba gona ka gae nke le tshileleng ka mola go papa ka mola ke gopela le nka mola go papa ka mola motswadi le gona re gona ke kgaitsedi ya lena wo ke mogekolo wa lena le tseba eng ka ntwa ya batlogolo ba lena le kgaitsedi ya lena e le go mma go bona ntwa ya bona ke ikwile ke le magweng gantši ya re bana ba fapana le mma go bona mara ba nlela ka lapeng laka ka ga malome ka ga mosadi aka a ba botsesa ba botsang tsona maele ga ke fitla ke le complaina wena nna ke re wa sentse ke thetse taba tsa bana ba le lore ke bana ba nteng ausi aka o bola le bona ka botla kwa a bo ba ka mogone ba le ditšika dula mphutong ene ke nnete so ke tla ke ne yona ke bukwileng ka ga ba bolela yo bo mrathoro ba tsamo le mkhekolo aka go ya kae ka yona ke ikwile marna be ke se gona le ge ba yala bobedi be le se gona ke ke le mmereko magweng taba ya gore kgaitsedi ya lena o a tsoga le ikwile jwang kapa le etse ba jwang na ke be ke kwa ga ba ka ga humaga dintse ge ma ntse le tshware bo mtlola go ba la 1 2 3 ba re ga ba robale o wa leng go bogadi ke man le ntakere a o le skela ba bitsa ka maina rangwane a gone molato morodi wa leng go bogadi wa go ka mthala go twana ga ba dule le mmago ba tla go go motshadi ba dilo bolela bothata yo ke be ke re ngwana go motshadi o ke re mara wa ile go mtheli mnyana a elwa le mmago ba ka se go riegang ga re ka ne le mmage ga ba dule le khone ka mtshane ba re mmago mo regela diaparo go feleng ka taba ke go ba re wo le ntšhala ntšhapolelo a re go malome ga ba ka tseba gore o dira 1 2 3 go ya tlhaena bophelo ka moka mapele papa e bolela ke moredi ya mama uri ge bo malome ba ka tseba ntwe mma a e dirago e tlo ba ntwa ya bophelo ka moka ga senke le nyaka go tseba gore na mma o dira eng e leng gore bana ba gage ba bolela ka yona gore ge le ka e tseba go tlo ba ntwa ya bophelo ka moka o bea botja lena mogatša ba botsa nna le mane a bana mo tšenyana re be re ile ka gare kgadi ba be ba ilwa re ba kgalemile mo le re le ka go eaga but yona e be setse le selo modiro sa gore ga ka fapana le ngwana
ka o sa no tsogela toropong tlhaga mo reketse checker se di apara ke ma ke rakgadi o ka kore ga botse e be e le tsela ya go gopela tshwarelo mohlomong okay nna re sa e bone like ke bribe until ngwana o la tlo re mo nna re wa tseba mamma tlatsi le ke tlong go kwata ke tlo bitsa bo malome le bo magatsa malome ene ke tlo ba botsa ntshwengwe le ngwe ye mma a e dirang he ba ka tseba se mma a se dirang go ba sa se dirileng o tseba ba tlilo mohloya bophelo ka moka wa itse ba re gadi ya re raka re go diragalang le ngwetsenyana re thoma go khotso re go diragalang go diragetseng a ra wa go tshweng le tla mmona ka moswane o tloa toropong go nthekela diaparo o mphantsela ka tsone ke ngwana ke nna ke boletse le rakgadi rakgadi ke motho o tla ka a sepela ka bo past 12 ya botshuntate kaka a titishitse a lebeletse di-TV and all this ka nako yego gore mo ditabeng tse re le mo tswana mo le gone ga gona taba ya gone benong ba la taba tsa gale ka moka tsa ko morago ke mokana ka botsa re gadi ka re mara ngwana o mina eng gare ha ka re bitsa bo malomae re tlo tlhoyana bophelo ka moka ga re tlo go boledisha ke eng eo na a re gore ke rakgadi yake gore ke lwe le bana ba mma ka mara ke bolae yena ngwano ka gore ebile ga bere ke bana ba ga ke tla shela le bona ke re boletse sopepe ke a ke itse okay ilukile aha bjale ke mokana ngwana la ka tla ka morela a re nna ke tlo tepolaya ka re sa tepolaya gante wa o tiishitse taba ya go tepolaya a re wa tseba le papa wa tla boshumo go nna ke re o bona sello dikeledi tsa gago o le ka go comforta ngwana o tlo go direla mosa o tlo go falapa a re gape ke a tlhaka ka molapeng go bile le phuthego matsola ka robetse beke e latelang rakgadi a dire phuthego a tlhaba kgomo a tlhaba pudi a re ke ditebogo mapele mokgekolo o hlokofetse o bolokilwe beke ya beke e tlang go ba kgwedi e tlang e seng kgwedi e tlang beke yona e weekend e la re latelang beke gore go na le beke after poloko ya mmatswa gore go bile le poloko ya mokgekolo go a feta weekend ka ela e latelago rakgadi a dira modiro a hlaba kgomo le pudi a re ke ditebogo okay go tlile batho a diphuthego khotlotsene tsa lefatshe go tlile le ba go kgole he ba fitla e roropile ya re ka masa ba tsia ngwana ola wa hae setse go tsele ke ba motsia ngwana ola ba mmoditse ba re atle le motho o mogolo a ke o napile ke re lata mmago a le go mmago napile o goganna ke ke khunya malebe bona le baruti ba mogae re le re fitla mola motho wa o bolela le ngwana o mo retsa re o tsoga o lapile a se spire ke re malome ka o tsoga o lapile mmele o a opa ha o kgone go tsoga wa bereka selo ka molapeng ke mabapi le sebata so se bona se tsena ka lefestere ngwana la tlhalosa re ke a e bona noga ye o e kgolo ga itsena mo lefestereng ga di tswe mo go nna ke nyaka le gore ba botsa ngwana wo o hlatsela polelo e ba mofang yona gore ka nnete ke a e bona ga itsena mo lefestereng ga e tswe mo go nna ntate ka kapo moruti o mongwe a ba yena o na khunamile mo a ba bolela re tla ra ga re kgole re tla be ra kgolo wa kwishisha gante why go sepela taba tsa mohuto o le gono ka mona a re de swa o lapile ngwana o le ga a fetola mo a re bele why nna ba sa mphetšhelete o ka gore ba mperekisha ntwe e nnwa madi bona gore ke fedile bja ene ntate ka kapa na fedile ngwana o na sa kgale o ba lwaletse ruri a sa kgone go dira selo ka molapeng a kere so ga go ne molato re e fetile nako e le ge e feta a ke tsebo rakgadi o itse re bjang o tsweitse ya kae ke kwa e bolelwa ka tswa mo go yona go bolelwa eng yona ya gore ba re o re nna ke rona le noga e karai a di tshwenye ke tswile mo go yona ke tswa mo go yona go tlile gape yena wa moshimanyana ha founa re ke tlo tshella mamma poison ka re khantilo tsa di poison wena mo go wena di tswa kae a re go ba ke tlo tla le bashimanyana ke tlo tshuma la pala mamma ka re it's wrong sa mathomo lo le papa e o robetsa ke o diretse papa e protection order ba ro o robetse ba sa kwate gona bele o bolela re o tlo tshumela mago bja le dilo tso ka mokotse be ke ba tswa di ke re batho ba ka moka o tlo diragalang mo go wena ke bolela le ena o ka re nna tsa mohuto ke gopela re skela ntsenya mo go tsona tsia gore motho ga belego a be le maikgethelo a o tsebe gore motho wa o belegang o a tsoga go ba ga a tsoge na
go ba ke mo kreste go ba ke re belega ke batswadi ba o fapana ka mo ka mo araba ka go le ka wa mogela situation wena o ipotsa gore go phela bjang le motho ga dira ka moggo ke tswile mo wena re boa gape ngwana o la founa re gape mo gotlhe mo ke se plan lo tsa ka di tswalletse ba re ke motswadi ke re se mo re nya gore lo phasetswa na go ba bjale nna ke thoma go gopela motswadi o la a robetseng a lweleng le ene e se mo re tshwantse lo phasetswa mona bjale mo gare ga tsona ntate kaka a gona tabe nna ke spreadile ka ena go bile le lefu ke ra gore le nkushishitse ke thomile ka ya matsola and then ebile ke thoma le ka ya nnoga ke bolela le ka ya nnoga go bile le lefu ka lapeng la ngwana wa rangwana bana okay lefu la mathomo ka molapeng ke lo bya le re kwishang botlhoko le lona le le ngwana o robetse rangwana na sene tšhelete ke moloketse ngwana ke mongwadishitse akere ngwana o be le ngwana o na dula le nna ka lapeng laka ya ba gore ngwana o reporta before a tlhokofala gore o tlhokofetse gore ba mme ha ka September before a tlhokofala ka October rangwana o na le molekane o na mapele ngwana wo o bigilwe gore go bigilwe le go la ga before a tlhokofala le bega ke morwedi wa koko o mo go be a ba jwa ngwana o o ba le ga botsibile le ngwana o lebigile ka mogwa mohutamang a founela ba gabo ba re ke le tsebiswa gore mammang o robetse ba le ba founa he ba founela mo founung ya ka ngwana o le sekolong ba re o tsebang ka lehu le sa re botse ka lehu la moketeke re re aowa bona o ile sekolong ebile go fitlhela ba tlo founela founu ya kgarebe nngwe ya ka ko gana ka mo motseng e be ile ke family ya bo bona a ba mmutsisha ngwana o la ga boa bja le nna ke re ne ke re ko mmotsa ngwana o la o no bua alla re gape mo go tsara mo go taba tsa ka shidi ke ra tswa fa ke re ba re ke mang a re ba re ke ngwana ragadi o wa motseba o tseba voice ya ga tutswile mo go yona ja October ra ngwana o na le kae le molekane wa gae go tlile motho a re mo go bona re wena ngwana wa gago wa kgarebe o tlhokofetse ngwana o na sa phele ka nako o tlhokofetse ba mothebotse o na le ausi wa mososo ngwana rangwana re a re tseba gore ngwana o gago wa mothebotse ngwana o hwela gore ba roja tšhelete ya malome ke mang ke okay swela ha ine molato le wena re ema ga go ne molato tse ka moka di tseba ke modimo gore ba be ba sepelela kae go be go diragalane ga go no re mail molato na senke ke mo blame o di melotse ka mo a senke ke mo changes a senke ke mmitsa mo lo iragadi ebile go fitlhella le go le nna ke robaletse ke ngwana ya o nkusha botlhoko ge ragadi ke ena re setseng le yena motho ke motswadi wa rena ka kere he le huli tlhaga ke ena tshwantseng a nthege nna le yena re petition e dilo ka molapeng o thoma go emelela bjalo o emela ko kgoleleng ba go ga e batla ba mmiditse le nna ke mmiditse a ke re mo ga ra be ke natla la bona seatla la boraro seatla la bone o tlile le gona ke mo founela freita ga ke mo founetse o tlile late a re yena o bereka ke mala o letsa bereka ke mala ebile wa tlhatsa a ke re he ke mo founela ka gona mogogo ka re gape family ya go shitlile ba o nyaka o mo kae ba mputšisha gape ba roka e sister roka ga o senka itla ba re go kgonegana kana le go le mo le ka ga lena and then le dula go le ga ka nragadi ga o file ga o fix strata sa ka se saragadi kana go le mohloka ka le go bya le ka lapeng la gagwe no okay late ke ga tsena ga fitla mola mangwena ka gore mo go ena gore mogotsi gape a re sana mogotsi re rawe kwishisha o tsene ga tsena ka mola ba dumedisha re ga mogotsi re wena gape o tshwantse o dule ka mo duleleng ngwana wa rena se ka dulana nnoši re tlo dula ka mo setopong wa le mokaka mogadi ba ke shu papa na steng le ba usa kana ba ile mushareng wa tseba ila re bontsha motlholo a re nna ka mo setopong ka setsena nna nka setsena ka mo le ya gore ke tshwarege nna nka se tshwarege ka mo ke ga kgaitsedi yaka langwa ke nna ke tswikinya mosela kgona tse nne ka mo go ne selo se le ka ntire se le ka se dira ke be ke na le ditlhatsi le ka di phone polelo e ke bolelang ba le botse yona gona bja le life mo ka le gola ngwana le yes okay a re ke tswikinya mosela ka mo kgona tse foka mo ke nna ke tswikinya mosela nke le re fetishe mo ngwana o tlhokofetse la bokae wena o tlhokofetse ka la bone
and then ragadi o tlile ka labokae o tlile Friday le go le tlhagile la bone le go le tlile la bone a ke na ke ile Makgoweng ke ile go yena ngwana ke letse ke founela papa a ke re le go ga le tlha ke founela papa a ka tsamaya pila ke Makgoweng ditaba tsa ka shit nna ke le fitla ngwana o lo ntlogetse so ke khopela re se ka botsa motho la nkwishisha ke nna ba tlo emela nna ke fitlhe ba se ka le khule le se ke la nketa pele nna ke sa le morago okay a wa go ne mlanda so nna ke tlotla Friday re tsere koloi ya go patelwa re beile toropong mokhalabe ya o tsia bana ga bo atla re tsia le bo family ya ka ra boela ka gae ke founile ke le tsele ka founela bana ka re ke buile taba tsa ka shit ka founela re khadi ka re khadi nna taba tsa ka shit ka la bokae la botlhano ka la botlhano bya okay awa e se khale ka bo past 5 to 6 ka nnete re khadi o tlile ka fitla awa ba mpotsa ba re khadi bana shu ke tswile ke dutse le re khadi mo stupu ba tsa malome le re gore ra khadi bana ba ka na moggo o ba jwa ka re le ge lo ga se bolotsi bo bokana a re mara o sa kwele botlhoko le hule botlhoko go a ba o sa kwele botlhoko a ka mola e ke kwa botlhoko go ganeng ga rakgadi go dula ka mo stopong sa ngwana gago o ganne mara fetša a dutse go ba o ganna se dule ebile a tswa le ka gate a boaneng a re ke tlo bua seterta furu he ko bya dikgaroko le bitleng la ngwana gaitsedi ya o a robala ko lehu no rakgadi tobe lebaka la gore le ske la robala ko lehung la morwedi la morwa gaitsedi ya go ebe ile eng malome ka kapa dilo tše moga tša malema di hlalosa go ka moka ga ke di tseng rakgadi le robetse lehung lena a se ka robala lebaka ke eng lebaka la gore ke seke ka robala o founetse mogala bja gago a re mo le Makgoweng ke paletse ka mokgwe nna ka go kwa ba botse mo gae mara kgaitsedi ya gago a se ka tseba mara yena o itse ga a fihla a mphounela ka lala ke tsebile o itse go mpotse a se ka dula o mpoditse ke be ke re ke a ja napa ka emelela ka ya ka kgotsa ka moswane ka mokibele ke a tswa ge ke fihla ke hweditše a le ka ngwakong ke hweditše basadi ba dutse mola e le ba 4 wa bofebile le mogolwane ke dumedišitše mogola go ile a ntopa swane o ntebelela so ka tshoga gore gante ke se ka ba ka re ke gome ga gare motho ke maatla ka ba ka re ke gome nna ka re mara ga ke goma ba tlontšea jwang a ke fourula ka dula o boditše bana re mogaditšong a re batle ba apeye ba emeletse ba tlo apeye o itse nako ba santse gore ba tlo sola ba rute gore apeyang ka gore ba kgala bele ba tsogetse mo bana ba le ba tlo apeye ga ba apeya nako ba tlo sola bagala bja bangwe ba emelela ke ra moagišana gago kere gape bagala bjale ba tloga mola mogatse ba le maitse ba apeye ba thibela tlo ba thibela ga a fetša go ba thibela ba sola nna ba sola ke emeletse ka sepela ka ga ke bone sefatlhego sa motho ele se sankgatlhe ke emeletse ka sepela ga ke tsena ka gae founu ya lla ya morodi yake o re mmamma kere mma go diregang mo gae nkore ke se ka tswe ke ya founu ya lla ke sa tlo boela mokibelo ya lla go morodi yake gore mamma le re gore mo gae kere ngwana malome ya go robetse gore ke kwa malome a mpotsa kere ke tlhokile a ithama go go botsa ke file gore ke katamole mo go lena a mponelago ke mmotsa a re mmamma ka re mma a re ba re mogatša malome o iretse malome a re a ba botsa wena a se ka go botsa ka re bjang ka gore o mponetse a re ga ke tseo mara nna ka re a ke ye ko bona koko ema gannyana mogatša malome o hlalositše gore o founetse mogala ba gage a re go yena go seke go a ba le motho o a tsebago go fihla nna ke fihla gae o re lehu le seke la nketa pele o e hlalositše yewe lena le bolela gore lebaka la gore le palle ke go robala lehung la ka ga abuti ya lena ke gore ba ile ba seke ba le botsa mara le kgonne go ya go kgotsa nka le kgonne go ya go kgotsa mara le palle ke go robala malome ka ba le nkwishishe ga tsena o mmona ba itse ke seke ka botsa ena o mpone jona freitageng a botsa mogala ka nako a botsa bana ba gabo go banyanana nna ba itse ke seke ka botsa
wala monyana la founela morudi ya ke makgweng a re mo o tlhagile dihuba re mmago a se ka tseba ngwane la re wa wena o sa botse kgaitsedi ya gago a re nka se kgone a kenya ko seka wena o nnoši o beng o se wa botswa goba batho ka moka ba botswa a ke tsebe nna ba se bampotsa polelo malome ge mokgekolo wa lena a be a re go lena a re le seke la botsa motho ka lekhule a pantile nna ke fihla le boditse batho ka moka la tlogela kgaitsedi ya lena goba a la botsa motho a ka botsa motho ko tsomete mo ke o tlo bolela ga tša file ka gae o a se taba gore o ile o se kwa botsa kgaitsedi ya go ba bangwe ka no ba botsa ke tseba nna gore makgweng bele go diregileng ka polelo ya mokgekolo a re tšwa re ne bonkemele ke be ke fihle ka gae ene ke nnete so go ra gore a se rakgadi a nnoši a beng a sa tsebe ke batho ka moka ba be ba sa tsebe ba tsebišitše ke mogatša malome ga a fihla go swana le ga a kgonne go founela rakgadi ke nagana rakgadi ye e hlakile a se wena o nnoši o beng o sa tsebe no ke a iganetša malome ka kapa kgaitsedi ya ka o monnyane o itsebile beng a founela ngwana malome ba boditša a re ke fetile go wene o a re wene ke fetile mola go wene ka bona ke sa go bone ka re ke e bone koloi ga e tšhitšhila mare ke be ke le ka ngwakong e be le la bokae e be le la botlhano e le la bone la botlhano a tlo ja bana ba sekolo le wena ba go fonetse ka la botlhano e le sebele mosegare ka nako eo yana o mphonetse la botlhano ga a tsena ntši bona o mogadi bake a mpotsa ka lehuleng mare rangwane nna ka emelela ka yo rangwane o tsebile pele jwale ge e ka ba wena ragadi o tsebile gore ba re o se kwa botswa mara wa kgona go ya go kgotsa lehu mara wa palela ke go ya go robala o mpoditše ke šetse ke tswa freita ga ngwane o mpotsa mokibelo ka re no mose ke šetse ke tso gata a ra wa mane mo mpoditše seo mara o fote tlhokomela ka re a ke tsore go diregang a kere kore ke kgopela gore taba re e bee gabotse ke kgopela go no re botšiši se sengwe ka pelanyana ragadi a ke re ba go botša lehu malome le mogatša malome ga se ba go botša lehu ka nako le hlakilego ka lona jwale wena o ile ga bona kere o mphounetše ena ka nako a tsenao nako a sa ba botša o itše o ba botše ragadi se ke la mmotša alankodiša ke nyaka go tseba gore Thereso malome ragadi ga se wa mmotša wena lehu nna ragadi o re pele gona ka ke foune ke ngwana malome ka re na le tšatefetse ka Afrika ke no rela gore Thereso ngwano wa mmago ngwaneno ga se wa mmotša lehu la ngwana gago nna nna ke ile gone ka hutša a ba se gone alright ko mogatša malome e ka ba ke nnete ragadi ga se wa mmotša lehu ka labone lehu ke mmoditse lona freita a bjale ka mane a bana wa ka mane mo tsara ngwane ke ba founetse ka nako e tege ke fihla ka ga tlhalosong ya ka o tlhalositse gore o foune ene le ragadi wa e tlatsetša gore o mpoditše ka la bohlano ke tsene wena ragadi nako ba go botša lehu bo sebe wa ya ka kua gae o ile ge o bitša ke founu ya mogatša malome mara batho ba šetse ba kwele family ya ba gaitse ba botse ba boditše mara ragadi o mogatša malome go boditše lehu ene a ba le wena re o tlo dule le stop wa e tseba taba eo ke a itseba taba eo ke ka mokika freita ga ke boa go kae ka dirapeng and then taba ya gore wena o buletše lentswe la gore mosela go tsukinya wa gago kgona tše ka moka wa e tseba yona a se ke kere mosela go tsukinya wa ka ntate marena aowa ba mpoditše ke le ka gae lehu la batho ba ke be ke sepela ka ntlha tša menwana lankodiša ke be ke sa dule gabotse o tlaiša ke mana ke tlaiša ke dipolelo tse ke di kwa go mo basading a ke re ba bolela gore ga ba hlobošana ba re o lleke ba re o jile ko wena jalo di a fitlha mo tsebeng jaaka ande mogolwana ntaetša ka mahlo ka gore o ntopile ke sa fitlha ka tšhoga nna bjale ka sepela mara ke kgopela gore ke bolele ke fese ka sepela ga itša ga ba sola dijo bona mokibelo o furugo ka sepela bjalo ngwane ke ga šetša mpodiše gore malome o re ba re wena o se kwa tseba dihu ka rena ba mpoditše ke šetše ke etšo a re o boditše ke maa ka re ke mogatša malome foune tša ngwane o ke di swere ke gona mo ke bana ba ka kere nto ngwe lengwe se ke ra tlhogišana le ba founele a kere le ba botšišeng gore o le tsebang ka taba e
o boditse ke ra ngwana ke malome ya go monnyane wa gare a ngwane la ga morela re o sa botse mma ile ngwana mma go are nna ke nyako seka mara ge ngwana ba bo yena malome a tla mpotsa re a go botse go ne le taba mo go ne le humola ga kgaitsedi ya gago ka ra ba mboditse a re nna ke go botsa gore o tsebe be ba re se kwa tseba mara ke nyako seka o botsa nna jalo ka noši mara wa tseba prof go ya ka nna taba statement se sa gore ba re koko a se ka tseba a se nnete wa tsere wa ikry a se nnete rakgadi o founetse mmaga tša malome o founetse rakgadi ene ke ena motho a lehu kore go ra gore batho ba beng ba bolela gore rakgadi a swanela go tseba ke bana ba gage motlho mongwe le ba bang ba batho fela mara lebaka la gore ke re ga se nnete prof ke a e gatelela lebaka la gore ke re ga se nnete moga tša malome o kgonne go botsa rakgadi ka molomo wa gage wa go ja bogobe then if e le gore batho be go ne le molaetša wa gore ga ba swanela go tseba rakgadi ga a swanela go tseba go ra re le moga tša malome nke ba sa botsa rakgadi mara rakgadi o kgonne go tšea founu a founela moga tša malome o kgonne go tšea founu a founela rakgadi jole that's why ke re a se nnete ya gore rakgadi ba sa swanela go tseba rakgadi lehu ba go boditše ke nyaka go tseba re ge ngwana a tsena a etswa mmušareng o bo o le gona o rile phoso ka lebaka la gore ngwana ga a tsena santse a kry-e kgadi ile gona kgadi e swanetše e be gona kgadi e letele ngwana ka lebaka la gore kgadi o tlile o thega kgaetšedi yage wa welego ka mahlong batho ba ka ntle ba ka se emele ngwana rakgadi a le gona ke bošaedi ya bobedi ngwa stopo ge se tšwa furugo se ya bolala baku o bo le gona dikgare o tšwa go di beye wena lebaka la gore di seke di a beya ko wena ebile ntate maremi ke kgopela gore le nkwešišeng batho ba lehu ba mpoditše ka freitaga ka ba ka yona freitageng gante go šetse go tswile lentšu la gore o ba botse rakgadi a šalo o makaletšeng ga botsa monyanana alright ke nyaka go kwešiša mara ka bara batho ba ka re šetse ke tso boa ga ke le kwa ke kgweditše seemo se se ntekanetšego ka gore ke ngwana boka ba re go lele ke nna ka molapeng rakgadi le re dikgare di beile ke mang ke ngwana mmangwane wa ngwana mmangwane a beya dikgare wena o le gona ba moretše wena o dumetše a beya dikgare o dumetše ba ria phoso o e bona a wona a be ke sa re ke phoso ka gore o retse ke bona ke ba boditše ka ke rela gore rakgadi a ke re ba le mo re lokiša se sengwe ene kua gae a ke re ba re thieleditše ke na le nneta gore ba re kwa kudu-kudu go feta ka mokgo rena re leng ka fa ke nyaka go tseba gore wena rakgadi o dumetše ngwana wa mmangwane a ria phoso o mo lebeletše na o beya ke fa ke mangalapa kere ke no rela gore mara o e bone gore go ne le phoso ke e bone ke e tsebile gore ke phoso alright ke di tšewa rakgadi gape ngwana ba beng ba mmoloka ko wa gago ngwana wa ngwaneno ko wa gago o ka se dumele godimo ga mohu a e thobaletšeng ba mo riela phoso wena rakgadi ya ge o le gona ga go rata batswadi alright wa tseba prof ne a re no e re fiti ka kapi ke nyako no botsiša engwe potsišošeng rakgadi ke kwele ba bolela polelo ya gore ka morago ga lehula mmago le rile modiro wa dikhutlo wa dithapedišo wa go hlaba kgomo ba rereša mma o sepetse phutego e be le ya beke e tlago alright re šetse re ebegile dilo di šetse di lokile bare ga ke bega kereke mokare bjale phutego le ke dire bjang barawa ka gore lehulu be le se le ka mogago ke ka ga mmago after 7 days re tlo gaša phutego e ka fitlhela pele alright molao wa kereke o re ge bana mmago bona a hlokofetse swanetše ba ile le matšatši a makae 7 a se 10 awa rena ke 7 ke 7 ka tšatši la bo 7 re a gašwa alright o bo o bona o ka re koko a se ka pela go robetse motswadi wa gago gore le ka hlaba kgomo la ria ditebogo go fitile beke le bolokile motswadi go be go se ditebogo ntate morena ngwana wa ka ba ne le 10 years sala ya bo family phutego e fela e ba gona ba re santse re ngwane ga a tlo tla mo gae le hlabeng kgomo ya le kgopeleng badimo gore ngwana a tla gae okay gomme ga re e hlabela modiro
le tlhabetse ngwana re tlhabetse ngwana yo bapa gore e le phutego ya gago gore a rapedišwe a tle gae o kae ngwana o gone bale o gona moteteng alright mogatša malome ke no re tšhabe nnakwa kere mo ke polelo ge koko a etla mo e le go ragadi o tlile ka taba ya gore bana ba re mogatša malome o ba botša gore mmago bona wa loya wa e tseba a ke tsebe ke bona ba tlang go nna ba tliša bana ba ke bona batlang ka gaka batla ka gago ba go botša gore mmago bona wa loya yes ebile hanke ke ya ka gagae yena a se ya mpitsa rena le ntwa le bana ke bana batlang ka gaka ba mpotsa di 1 2 3 ke go kwele taba ya gore koko o gamile mokgekolo le tseba jwang kana mo go ke tlhalositseng ke re tswa go motho a bolela 1 2 3 ore a re le mošietseng ra ngwane ke ena o entertainer fao ge le tloga kua go motho e be e le go mohlahle o a bego a bolela ka taba tša koko le fihlile gae koko la mmotša gore le tswa go motho o rileng koko o ra mmatswala ke ra koko mo a seng ke reya ke le bae go gompele ka gore a ke re ola le tswa go yena o ile a re koko e le go ragadi wa le go mo o kae le mošietseng ka lebaka la gore o tlile o sokola a sokodiša ke lehule la mmaga morena malome wa e be le sa botse koko ka taba e ya mokgekolo nna ke ke tsa magwe o bo sa le magweng go ile moratho ka ba babedi ke tseba ke bona alright le gona go bona gore go na le bošaedi mabapi le tabeng ya go se mmotse la e bona la bo bona bošaedi ba gona alright ragadi go na le ngwana wa koko wa lekgarebe wa nyetšego ka mafateng a matelele le ya kwana wena le yena o ranna ke ra mogatša malome ya sorry ngwana re be re kwana ngwana ke nna ke mo safileng go tepolaya ngwana o be a llela go nna ntho engwe le engwe le bana gore a batla a re matsa malome ke tlo tseya bana ba ka ba hlaka bana ba re ba bona koko ha tswa mo lefestereng boshigo bana ba re furuge ba tsoga ba kry ngwana o monnyane wa ngwanyana o re o bona ngwana ga a tswa discharge e carry gore le gore ntwe ne e robala mmage e robala ngwana nna go fetseng fago ke ile ka fetsa ke emela thoko ke nyako bolela nnete ba tlile ka gaka le yena wa ba mafateng a matelele a tla le setlogolo sa koko se fileng koko ngwana o monnyane gona beneng a le ka ga koko ba le ba fitlhe le freita ga e be le lata ka bonako tsa bo 6 ba re tlo go bona ka re le tlo mpona ba re ke ile ka ba busy ka mmereko a senke ba le nako re ka bolela selo ke ge bile ba fetsa ba tswa ba laela ba sepela ke a bona ba fetsa ba dipotsa gore mara motho o ka ra re amogela ke ge bjale ke setse ke thomile go ipela ka thoko ka gore o morwa wa leng ka mo go lena prof o ntshitse lentswe a re mamma ge re tla ka go wena ga rate alright bjale kana pile ka thoma go distance mo baneng ba gae wa thoma go tetloša go bana ba gae go na le taba šiona mo ke kwele le bolela gore ka ona modiro owe wa ngwana wa go hlaba kgomo morago ga ge re bolokile mokgekolo beke ya go feta go tlile baporofeta ba gae le bagole ba ba tšereng ngwana wa ka mo gae ka letsogo ba re ge ba tšea ngwana o ba re lata mmago ngwana a gana go lata mmagwe a tšea wena ba rile lata motho o mogolo ngwana o ke gana pila a napa a goga wena ka bogausi a goganna ke kwelele re go bile le polelo ya gore ngwana o boletše gore ba mmoditše gore go ne le ntwe e lego gore e ya motshwenya le go muja e ya muja yena ngwana a re ga a fetola a re ke noga a re ke a e bona le ge e tsena a re ke a e bona le ge e tsena e le ge e tsena le festereng seporofeto seo ka morago ga go sekwa le ile la se botša o ragadi aowa mara ke re o ba tshwanetse a botse ke morwedi o ba swanetše go botša ke morwedi ragadi taba ye o thoma go ekwa le kgono ge e bolelwa fa go ba ke gale o ikwele ngwana e gore o tšere ke moporofeta a hwetša le nna ke tšere ke moporofeta
mogolwane a ba tšhilafetse a ka se ka ba tsena dilo tša kereke ya a hwetša moga tša malome ya go a motšeng a re ba re go nyakaga motho e mogolo wa ka lapeng a ba khunama moo a ba mmotšana tabo ya gore o ne le gore o robala ke selo ka mo lapeng a ke bjalo nna nka setse gore ga ba re o robala ke selo ba ra selo se se ruilego ke nna ke sa se tsebe bjalo ka rawa ga go netsa bangwana ka re emaemeng ka ditaelo o taba ye ya noga ya gore e tsena ka lefestere bošigo e tšea ngwana ya mmuja ya mootiša ke mathomo o ekwa thomo e kwa legong alright go na le taba mo ye e bolelwang gore wena o be o tšhetše letswai la dikgalakgala ka fase ga mpete wa ngwana wa le tseba letswai ke a le tseba more o bo le tšere kae koko tswale ke le rekile ka lebenke le bile ke le ditše ke ngwana malome yaka ngwana ga ba re bana ba ba ka ba tshwenya ke sebata ka mo lapeng ke thokolosi ngwana malome yake mohlala a re go ne le letswai le le motswala le reka solose ka le reka ka makuleng mabolona a re o le tšhala mo mpeteng le lekheri a le tšhala mo mpeteng mepete ka moka ola ga a etla a re ke ala mpetolago o hwetse ke tšhetše tswailele wa mpitša re mamma tswaile ke re tswaile motswala go ka gore baporofeta ba ke le batla ka molapeng tata go a sapela gore go ne le sebata se dula ka molapeng se go tshwenyetša bana and ba bannyane mogalabi ke le ga kgetšea ke monnyane batla bantšee mogalabi a dumela rona baporofeta baruti ga bagaša ngwane wa malome ga ke mmotša ka selo se ke re motswala ga ba re gone e selo ka molapeng a re nyaka letswai le lekeri le reka thokolosi ka le tšhela mepete ka moka mara wena koko motho wa kereka ke reng ke ba o ile kerekeng wa go botša baruti gore ba go hlolole gore ka gare ga lapa la ga go tshwenya ke thokolosi and then go tle letswai le le kry-ilweng thapelo ene le tle le bereke ke baruti ka mogae morena be ba fela ba e dira taba eo a o kwa kere go itlogatla baruti ba tla ba bereka mara nto le a fo fela e tswetse pele kala ga ke lela ke botša motswala a re man go ne le letswai o le nyake ka makuleng kae ka seletša ka le nyaka ka tšhela mepete ka moka gape ke nyaka bopelo ka tšhela mepete ka moka ka mofase ngwane o ga e tla ga alola mpeta go a hwetša mpitša re mammatlamo ka ya re ke eng le ka re tswaile ke le rekile ka ga seletša ke boditše ke motswala mohlala a re rantse re ka letswai ga o mola ka mokgo o tšhele mo go nthobolese ka isa mare letswaile e le tlo e raka ngwane la rena mo go nna ke le nyake ke go kwele koko ka rawa ke le tloša tabaši koko e re go hwetšagetše bogobe ngwana ka gare ga bogobe o kry-ile go na le meriri ka gare ga bogobe la e tseba ke tsebe ke thomo ekwa o thomo ekwa mo la tseba ka gare ga ditaba tše di le go gona ko le tla iša mogala bo wa mana mogala bo wa gešo khomotse mogatša malome morago ga go ahlana le ngwana wa leng ka mola gae ke ile ka lemoga gore lelokong la gabo go ne le mathata ene ka kwešiša gore nka se thwasiše ngwana ka ga gabo go ne le mathata maso and then ra nyaka tsela e kaone ye e leng gore re ka nyaka gore re gahlane le lena re boletše le koko a re le batho ba lega re nape re nošana metsi ga botse koko a re o nyaka maele a ba thieletše ra mo dumelela atla ka mahlatse ya ba ile gore le lena le thietša radio ntho e ile go mo lekgono mo moyeng e malapeng ka moka a gone o a ka reng ga gabo ga e gona e malapeng ka moka batho bano ba sa nyake go emaemela taba tša gabo bona se ke se tsebang le se ke se bonang go tlaišega bakgalabe mogalabo la gešo wa tlaišega pelong ya gage ke ngwana mmage pelong ya gage o mosadi wa gage a tsebe gore o swanetše go latela mosadi goba o swanetše go latela ngwana wa mmana mara phoso ye nna ke solang ragadi ya mathomo ragadi a ka se otle setopo ka lebaka la dipolelo tša batswadi ba bona 1 ya bobedi mogatša malome wena le ragadi ga le kwane ene le batho ba šetše ba tseba gore ga go ne kwano ene le batho ba šetše ba tseba gore le a boifana ke kwele polelo ngwe bohloko ya gore mokgekolo o tlile ka gare ga lapa o fihlilane le ditšhila ba dula le wena ragadi ba dula le ngwetši wa mafelelo ka lapeng le fihlile ka nnete la mohlapiša le berekile mmereko mogolo o tlile go nna
a re ga le go nna re mare go robetse majejema le te ya re ko duma go bona kwa ga gaetse di a gago a ke ba bona ka mo go la karabo a ri le soga ba go fekeletse nke le mpiletse malefu o se beje ya ba mo fekeletsa ga fihla kwa o tlo botsa ngwetsi kana mo gare ke nya go robala mo ga gago o tlo robala mo ga gago mo jutjare mma re tlo robala mo tla le kapare tsa go tse sekono o tlo mo hlapiše ka nna ke ngwetsi ka sone mo hlapiše ke emeletse ke tlo mo hlapiše ke go kwele wa bana go bolela nnete ntwa e tsentšha dira ka gare ntwa e tlaisa bana ntwa e senya manyalo a bana ntwa e senya mebereko ya bana ntwa e bušetša bana morago ene ntwa e lesegiša ka dingwetši ge batswadi ba ilwa rena bana re nyala dingwetši ge dingwetši di fihla di kry-a gore ka mogare ga lapa a gone kwano dingwetši di fihla di kry-a diphiri tša ka mogare ga lapa di tswelela molaleng nto o ko go lesegiša ka batho ene ga e be ntho e botse koko ge o gaša mpete wa ngwana wa gago ka letswai a e tla le mosadi wa gage mosadi ya gage ga a santša e go robala godimo ga mpete wa gage a bona letswai koko seo e no ba ntho ngwe ya go senobe ga botse godimo ga ngwana thokolosi koko re ka se rake godimo ga mpete re ka se tšee matswai re a tšhela godimo ga mpete e di le sepeise ke šetse ka mo ko re ntse ra se ke šetse mo peiseng bothata ke gore koko o bereka mpete o sa robaleng ko wena o robalang ke ngwana wa gage le mogatša wa gage mola ba phetha ditaelo ngwane be sa le ngwana wa sekolo ke Thabo be go belela ka leine ngwane be a se heri go sa le monyane a tsena sekolo phetwana ke yena le go mo go ene o be sa le monyane o sa le monyane ba sa la sa so a ke re ke be ke molaola ka nako mme o ka re o nya go bolela ke gopela tlhalosa ra khadi a ka no ba a lebala o wa dira o ba confuse ngwana o ba setsa le makgoi ga atla ke ga setse bile a tsene kereke ke bolela nnete mo pela modimang yenase o go le ragadi o boletse gore ge ngwana a fihla o ile ga a lola mpete a kry-a 1-2 ge a fihla a tswa phetwane ma ba tsena sekolo e soga e tswa magoi gora gore ba sa dule gae wa ba dula phetwane ba tsena sekolo phetwane malume taba ye e go swara jwang ya bomme ya dintwa tše di le go gona nna ke sa braise le gono ga ke le mo ya taba e nka be ba e boditse e sa family ya before e tla ka e palele family e se old ya be ke tla ithabela ya le gono ga e ba mo kgwe e le sister le mosadi aka ke mo gare ga highway ya mma ka tša e ya boloi wa bona ba go bolela ka boloi ene ke dikilisegishwa ka kwa motseng o le re dulang gona le gono ka motsane ga wapere o kry gare o tshwana le togo la o apara selo a go feta mona ba re bona mathata a lapa le la geno o tseba e le mathata a mohuta mang ntle le a wa kwa mo le gona a gešoa ka mokgobe a le kgone ke kwa a twa ba rekotwa ke ra gore le tseba mathata e le a mohuta mang ka kwa lapeng la mmaka ya ga se a mohuto papa le tseba mathata e le a mohuta mang ka mo go lena ka moka jwale ka family mo rena ke ona ga o sa fakešetšane ke ona mathata le a lokišitše jwale ge o re nkebe le a lokiše jwale ka family mola e le gore go ne a lwena o a tsebang a e leng gore ga le kgone go a lokiša le ra jwang mathata ka lapeng la kwa gae ke ya go sa etelane ona a duma simple mare singa a le kgono a re le mo mothata a leng gona ke ka ragadi phato be go le ke ba boloi nka pe ragadi a re biditše ka malome le family ya bo monna gagwe re bolele go pale mo go pana re tle kamo dilo tše di bolelwa mo tša gore batlogolo ba gago ba tlhoba ya ka lapeng la gago ba lla ka kgaetšedi yago mpogo o ileng wa ba gona ka lapeng la kgaetšedi yago go ile go a tswelela 1 2 3 4 o thoma go dikwa mo lekgono o tlhodikwa ke ikwele eo o dirileng jwale ka malome yeo ke ntlo ka re ke motho le mmago bona ka moka ba apere dipetše ga ba ilokiše mmago bona a bitše family ya bomonna go ya ka nna malume
taba ye gore itle mo e tswa gole a itswe mo ene gore e be e felletse e fihlile mo ke lebaka la gore go thomile go lemogwa gore jwale ka family be le ka se idule le fase la e gona taba ye gobane taba ye ga e tlo fella mo ke bolela so lebaka la ka shililo ba latofatsana ka boloi 1 ya bobedi a go ne kwano ya boraro bana ba koko ba latofatsa mogekolo wa geno le khone gore o ba re isitse phoso o ba retse gore mma go bona wa loya mma go bona a sa loya taba tse bo ka se di tsebe malome nna ke rile ge ke dikwa ka kwishisha gore taba ye ke taba ene ke dikwa ka mogekolo a re ke nyaka go tsena lenanego le shu mofe a ipolele ke Teresho ke tsega ke fihla kwa go professor ke lo bona ngwana ga ngwana shetse ile thasong ngwana ga ya thasong ke sa itsa maloba ga sa mputsa ke moshite o ile pasong ka tafolkopo a boa ga palela a ya thasong ga mashabela a palela ka mmotse ka re ta go botsa ka bua sa le tafolkopo ka re man no jo dira go motho ga a sengaka nna ke be ke dumele we go professor Moremi a re nka se kgone go ya mowe motho ba re la moreka o no dilo tso moreka magatle gore a se ka go belela gore wa loe ka tswa go yena ba ke mangare lena le nrekile koko ke tsawa ke re go boletse ke rela gore a re o kwile mangena a re o kwile malome mamalome a irao a wona ke a go tseba aowa le nna ke thomo go bona le kgo aowa a re bolele nnete a re bolele nnete a re bolele nnete nna re tlo mo founela nna a re bolele nnete a senke ntata malome wa di kwa gore ka ga e bele ka se dikgole ya ga ke bolele ke nnete be ka se gone mare nkimela ka boloi jore nna ya boinki ke tsena bang ka ga bona ga mkhoburiang le nna ke tlo ba ka ga yona bang ka parage ba go aparetse ya anke ke ka malapeng ka moka ke ka ra khadi ke ka ga wa tseba ga ile so ba feta mola ba ke ba loi ba tshipana malome morenaka nna ke bereka ka tsona tša mokhuta ke ya go tshwenya moloi o tsena ka o mongwa ka gae ge ile re ragadi o ne bothata re to mothuša ke rena re nyake go dula le moloi ka gae ge ile re o mongwa ka gae o ne le bothata re to mothuša and then dilo tšeo nke di tloge di tswe ka gae 8 nna re di nyake ka gare ga lapa go swana le ka mokgwa malome o di bolelang gore nna ko ba wa gamang batho re ka no ba tšhaba mara tša go swana le tšega ga bo bona di gona nna ke bereka ka tsona weekend nngwe le yengwe ke bereka ka tsona taba tša go swana le tša batho ba go latofatsana ka boloi mo ga sebe go ba le bohlatse ba gore ke Teresho mang wa loe ke Teresho mang o bolaile mammo ke Teresho a sebe ra ba le bohlatse bo botseneletseng ba gore re ka re ragadi wa loya re ka re mamalome wa loya re ka re lapalela ragadi go ne noga a sebe ya tswella molaleng re sale gare re sa ria dinyakišišo a ke botsiše gona jwane ka mokgoleng ka gona ke nnete ke boloi ne ke boloi mara lena ga le tlo laeta malba ke go bolela poleleng gore bana ba mkholo ba laeta ka moka ya ga ba laeta bela ba bonang ka mona bena bo bona ga one sebela ba se bona bana ba mkhekolo ge ba laeta ba bona ka gare ga lapa la ga bo bona ke tlo ba founela mo ba tlo re botsa ditaba nna ke gopela ke chikanoshi ke tšhonya mogala ga ke fala sena ka ke tšhong ke ni ga itšhanya ka mara ka mokgwa ba dirang ba tlo ra bisha boshaedi ka ke nnete ke maloi a ka lapeng malpeng a ga boreng hlogo khola mo tapa le ke nna ka moswane iseng go bona ba ne ba itšhele mo taping ke nnete jo ba boloi mara jwalo wa tseba ka Mr. Moremi ka mokgwa ka kgonang ka ona kopantšha mo kopanyang ga itse ya ka ga feditse ke gopela go bolela maloba ntate Moremi mo ga ke hlalosa taba e ya boloi nkusha go bohloko bo ntshwanetse go bile ke kgamile mmane bile ba etswa dingakeng tše pedi nna ke sa tsebe
ke boletse ka re motho o ba bolawa ka ena ke be ke mmeile mo a ke tsole sa gopola mogadi bake ke be ke mo tshepile ntengwe le ngwe lapala ka ke lla go yona ke boletsa kere a ke tsole sa gopola na nteng go se go bohloko ka gore o kwala le hulela ngwana gore o ke bolle ngwana ga jile ka bona ke boela morago a sa ba be ke pelo gore ngwana ga boloko a fetse ke bitse sister ke le re ka re mola mpitseng ka segane a ya re botsishe se ka bolela se mo moyeng mala o boletse o a morata mogatša malome koko ke morata thata ntate Moremi ke kgopela o bolela o ra ngwana o mofe o ba re ngolle ngwana o bolela ka mo go na le motho a o tlileng a o botsa o boletse gona molaga ga go mogatša malo nna ke le kae ka gore ke ka ngwakong gona mogadi bake ga o kwa dipolelo ko ntlo di sa tswe mo go nna ke le ka ngwakong o reng o sa tle mo gonne wa nthelo wa re tlheng ke kwa 1 2 3 wena o kgetha go no sepele ntle le gore o mpolediše and-e rena ga o re laela gape freita ka mola go ba re fetsa gore wena o re rugile ka mokgwa o bongwe o dira ka gona o re retse wa re le tlo boloka seteretaga ke tlo re ge ke fetsa ke na le meeting le bakgalabe ba ke ba boditse sone le ba mamone wena o le ke tlo kgopela meeting ge re fetsa o boloka ke na le meeting ke tlo bolela gore ke bolela taba eo a se ka re ke na le meeting o re boditse so aowa founu di gona motho a modimo aowa ke tsene ka ngwako le mpiditse ka ga ke biditse ke ba mamone ba re ra ga di mo kae ba mo re tsora mpone ba go bona ga ke sa bona le mo kae ka re ke nako go ya ka dirapong o kae ke ba le se ka re ke right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm e re no kgopela ntshwarelo magagešo mabapi le go no kgaoganyana gannyane mo moyeng fa ke ka baka la dilo tša setegeniki dilo tša makgowa jalo empa wa a go sane bothata re buile prof mongaka re be re sa e hlatlegile pitšaše ya kgabakgaba kgoši yaka a ke bontšhe mo gore bana ba la re founele motho bana ba le ke bana ke bana kae go lena le batswadi re bolela ka dilo tše di diragetšego fa bana ba le re tlo ba bitša ge ba etla go kgopela batswadi ditshwarelo a re founele bana koko re lokiša taba bua le ka batswadi mo go le go phošo bua le ka batswadi mo re bonago gore go ne le phošo gona bua le ka batswadi re kgopelana ditshwarelo ge re fetša re obitša bana ba le batla ba kgopela batswadi ditshwarelo le bakašile a re tlo kgahla ke ge ngwana a tlo gagana le
mogatša malome mo moyeng a re tlo kgatla ke ge ngwana a tlo gagana le wena koko mo moyeng lebaka le legolo la go tla mo le tletše kwano re tletše kago re tletše go tswela pele re tletše go lokiša tsona tšeo tša batho bao ba reng ba sega gore ba se ka tlho ba sa sega ba se ka tlho ba sa tseba gore ba sega kang lenanego le koko le dula gae le thietša ka mehla le ka matšatši ke la kago maikemišetšo a lenanego le ke la kago a se la go segiša o mongwe ka batho ke la go aga malapa taba ye e lego gore e gona fa ke gore lena bjale ka batswadi le direlane diphoso ene melato ga re tlo lebalela gore mang o riile melato mekae jwale ka batswadi le dirile diphoso batswadi ba ba nyakang go aga ba ba latelang molao wa kereke ye le tsenang ba swanetše go swarela ka mehla le ka matšatši go sa kgathale gore ke diphoso tše di kae go sa kgathale gore ke melato e mekae le swanetše gore le lebalele le swarelane le kgone go tswela pele dilo di kgone go loka di bega botse ka gae ka gare ga tebalelo go nyakega nnete ge le ka swarelana gwa ba gare gwa tsena monna o ba rego ke maaka ka gare gona seo le se dirilego ga la ria selo ke maetapišo a rena go ba mo lenanegong go fihla ka ye nako batho ba robetse rena re gane go robala re nyake go thuša lapale ke maikemišetšo a rena re le baga moremi mmogo le motse go le lata magaeng go le tliša ka fa go le tliša gore le tle le be le poelano bana ba ba leng gae ba riile diphoso tše gore ba di dire bana ba ba lemogile gore lena batswadi ga le kwane ka bolena ene ba lemoga gore ge ngwana a riile phoso ka gae gore a kwegege e ane le sello o swanetše go tšhabela go mongwe e le go motswadi ene a llele go yena koko nna ke thwasiša ngwana wa lena ka kua gae ngwana wala mantšu a labeng a bolela o a boletše ka lebaka la gore o be a bajwa o a boletše ka lebaka la gore o be a bajwa motho mongwe le mongwe wa swereng ke badimo koko ga e tswa ka gare ga lapa la gabo o tswa a riile diphoso gobane ga a itiriše diphoso o itiriša ke lebaka la gore o a bajwa badimo ba re a tswe a ye go pheta se se swanetšeng se e lego gore santše a ye go fola go sona a tla boa fodiša batho mogatša malome ke maikarabelo a ga go bua le ka mogatša malome go thuša malome go thuša ngwanabo rakgadi o na le sekgopi ka lebaka la mabarebare a kweleng go tswa go bana ba gage a ke re rakgadi ga senke o e kwa mogatša malome seroka phatla a re wena wa loe a sanka wa mo kwa mogatša malome o ile kwa rakgadi a bolela seroka phatla a re wena wa loe a senke ke kwa sa mohuto ke mo ke le ngwana wa lena legatong la tate mogolo jwale ka motswadi ka gare ga malapa go le lemoša gore ntwe le dirang le tsentšhetša manaba ka gare ga lapa le go tša mollo e leng gore le tlo palela ko go utima bana ba mo ba le go gona gore ba tlaišaga ka lebaka la gore baloi ba tseba gore batswadi ba bona ga ba kwane ebile le ge ba ka ba tlaišaga go mo ba ka llela go gona lena bjale ka batswadi le swanetše go tlogela ye e riagalang koko ga bjale koko mmago lena mokgekolo mogolo wa go bela ka kgoro wa be le go lena gore le be gona a rate ntwe e leng gona fa ebile ga e thabele lena le swanetše go kgopelana tshwarelo le gate ka mošito mo teng diphoso di bile gona lapeng la koko ge e le gore batho ba tšea dilo tša go seleka ba di bia ka gare ga lapa la gage re tlaya re ye go di raka re di nyake gobane nna ga go mo ke tlo goroša ngwana ka go gona ntle le ka kua lapeng le la ile go gore ke la gago nka se goroše ngwana malome ya ga a se gona nka se goroše ngwana mma malome a se gona bana bale mo ba dutše go gona ba swanetše go tseba gore ka kua lapeng la gabo bona
re ka se re go ne le boloi gobane ga se be ra ba le bohlatse ga re na bohlatse ba gore thereso ka kua lapella ga bo bona go ne le boloi ene le batho ba ba ka tsameng ba bolela ba re mang wa loya a ba re fe bohlatse re tshepe nna wele ka ngaka sebe ka ba le bohlatse badimo ba mpotsa gore ke santse ko ria dinyakišišo tša gore why ka kua gare ga lapa le santse le latofatšo ka boloi ntwa ye koko ke ya gale ba le rarile ba le diba moraro o sepela le modibu o sepela le mongala ke mehlare dilo tše ke di bolelang ke tše tharo ge ba berekile motho ka tšona o no kwata no tsamaya ge ba berekile motho ka tšona o no ria diphoso and then ga ria diphoso a se lemoge gore go na le dilo tše re di bitsang gore ke ditlamorago a ke rate go bona koko o sa tsene ka gare ga lapa la ngwaneng a ke rate go bona bana beno ba go waifa a ke thabele go bona koko palla ko go robala ka gare ga lapa gomme bana beno ba le gona gausi gomme o e ba le poifo gopolang gore mo lefaseng go ne le malwetse ya go swana le di-stroke se ka tsoga se go bethile wa palla le ko go te tlhapisa le ko go te jesa le go tikiša ntlong ya boithomelo a na o tlo thekga ke mang a na tate mogolo ge malapa a ka tlara ba re balwa o tlo ba aga buang e le gore le lapa šile lona ga sebe la agega ba galabe ba kgoro gore ge ba fihla kgorong ge ba bolela ba kwagale ba tla ria ke lena bomme gore ba galabe ba re ge ba le bona ba mo motseng ba le kry-e le swarane le lengata e tee jale ka bana ba jakong le tlo ba bua koko le tlo sokola le tlo hloka maroko ka gare ga malapa lena lebaka ke gore mokgekolo o e le go gore o tswetse lapa lela a nya ke go bona bana ba gage ba phatlalla koko kgadi ke motho mongwe bohlokwa kudu godimo ga lapa ke mo kwang ba re kgadi ga ine bosehla taba ya gore ngwana koko o beetswe dikgare a beelwa ke ngwana mmangwane ke kgopela e bela mafelelo ene e se ka hlo e ba gona ka kua gae mokgo ga robetse re fela re le go gala gage walla ke malome gomme kgadi ya re beela dikgare ya be ya kgera molete re na le mabaka tumelong ya setso sa segagabo re na melao ye ga ya bea ke rena e beile ke botate mogolo go sa kgathale gore lena le yalwa gore lena ga le lwena re ka se shaitše setso sa segagabo re na ka lebaka la gore go na le dithulano mogatša malome bana bale ba go latofatšang ba re wena o rile mma go bona wa loya ke bana ba gago a go ne o mongwe mogatša malome ntle le wena o e le go gore le ge e le gore go tswile dipolelo tša go swana le tše a ka di emela mogatša malome ge malome ya go tšea ba ile ge ba go fa lentso ba re o ya bogadi wa go kgotlelela be ba era tšona tše ke tšona dikgotlelelo tše ke tšona dikgotlelelo tše ke gona mo banyaka bagologolo ge ba re mosadi wa bogadi o wa go kgotlelela bagolo ba tseba gore re tlo fihla seemong se re lego mo go sona ke sona seemo sa kgotlelelo ngwana a bolele taba e thata e šoro ye ka thuba go lapa bothata ke leleme batho re no bolela ka nako ngwe ra se lebelele gore polelo ye re e bea gore e bea jwang ba bitse bana ba le ka mogatša malome ba bitse ba tle ka gare ga lapa la ga go nwe tee le bona o ye tee le bona jale ka mogatša malome o bolele le bona gore bana baka ke le rietse phoso kae ba re mogatša malome nna re bona phoso mo o ba botse gore bana baka le nna le ndiretse phoso jale ka mogatša malome wa lena o khuname o bitse modimo o mogolo modimo wa thaba sione ke rekeng ye kgolo mo o tsenago gona o bolela le mangelo yela ka se go lahle ke ona a re tlišitšeng mo a re yagang gobane ke rekela ke ya go aga ditšhaba ga se ya go bona batho ba phatlalla lapa le ka setsene ke reke tee lena gomme le sa kwane ke go nyatša mookamedi ke go nyatša mantšu a mookamedi a re ithuteng go lebala re lebala mo go lego go thata gona re lebala mo go nago le diphoso re lebalela batho mo go lego boima ge re bolela ka tebalelo a re bolele ka nto bonolo re bolela ka nto boima ya go swana le seemo se re lego mo go sona
rakgadi go fitlhile nako ya gore mangelo ya geno le modimo o ile go gore o tsena kereke ka kua go yena a re wena o ka se dule ka gare ga lapa o nonnoši a re ke kgale rakgadi ke godišitše ke godiša jwang beno ba le gona a re nka se godisi o nonnoši ke nyaka go godiša ke go thušane go godiša le beno ke mo bona modimo mogolo wa thaba kereka sione le kgolla go beile go ka fa a go beileng gare bole ka rakgadi malome a le ka mo mogatša malome a le ka mo a tšea wena a go bea gare bole ka rakgadi a re ke nyaka go bona badiši ba gago e ba babedi ba re ka se gapeletše modimo o mogolo wa o mokamedi gore a diše wena rakgadi gomme a re a diša wena gomme o phatlalane le beno ge tate a sepela ka gae le mme a sepela a re šia le bana bešo le dibetši ba gabo rena o re šia le bomme le botate ba ba le go gona ga a le šiela gore le šale lelwa le thulana ka mantšo le lweša ke bana le lweša ke maaka dipolelo mabarebare modimo a e nyake ntwe e riagalang ka mogare ga lapa le modimo a e nyake modimo a rate go bona le sokola ga e nyake modimo ntwe e riagalang ke a le kgopela o rialo Paulosi o re ke a le kgopela nna mogole gwa moreneng ke Paulosi wa lena wa letšatši lekgono le kgopela ke nna mogole gwa moreneng gobane nna ga ka ithoma ke rumile ke ba bagolo ke kgopela le kwaneng setlemo go lena e kgone go ba kagišo ke kgopela nka bolela ntate morena o ka bolela rakgadi ke kwa pelelo ya gore kgajedi tša ka di emeletše ba tswa go motho tlogela tše ka moka tša morago rakgadi ke diphoso tše di diragetše se re ka se dirago ga bjale rakgadi ke go kgopelana tshwarelo gobane le ge re ka bolela ka tsona dilo tšeo ga go se e lego gore rakgadi re ka kry-a tharollo go sona se diragetše ga e le gore ba tswa ile ba babedi ngakeng ba tswa pelo ya morapedi e swanetše go fetoga e kwa ga Paulosi ga a bolela le lena o reng lena ba rapedi ke bona o ka re ga le rapele go kaone nna ke tšeetlakala le la bebele ke leje ke le bontšhe gore ke nyaka tumelo godimo ga mmele wa le tšere tumelo ka magetla le rwele leswao dipelong tša lena ko diporofeto di ile ge di etswa kua go bebele di a re go tlotla ditšie tša tlhogo tše kgolo be ba ira batho ba ba tlilong go tsenela lapa le la gabo lena go swana le ba ba le thulantšhitšeng ga jale le bonang seemo se lebala boima ebile le tšholola meogo a se thato wa lena ke thato ye e lego gore modimo wa le bontšha gore ke le ntšha ka gare ga maraga le leswiswi le le tseneng ka gare ga lona na se nna moruti koko ke no ba ke nyaka go no le lemoša se sengwe ka bebele ye e balang ke lena gobane le nna bebele ke le so ke a e bala mara ke a di tseba diporofeto tša ka gare ga bebele gore di reng ke mo ke le botšang kere le kgone le rapela ke nna ngaka wa fetogang Paulo morwa a khisi mogole go moreneng monna go rapela godimo ga thaba a dula ka fase ga mohlare a kry-a lena le dutse le gakanegile le lesokoko le thulantšhitše ke lleme le Jakobo a ileng a le botša re le hlokomeleng gobane ke nthonyana mara ge e ka re ya tsena ka gare ga lapa go etša ka ge e tsene ka gare ga lapa le e le thulantšhitše e le lošitše e goditše mollo le hloka motimi wa lena wa letšatši ke nna ke timago mollo o ke swanetše ke o time gobane nna ga ke berekele nna ke berekela modimo wa mpeile go mo setulong se modimo wa kereke o mphile ngwana lena ka lebaka la gore o bereketse modimo wa kereke a molokolola rae go bereka tša gabo o tla bua go kgona ga e fela ke swanetše ke fihliše molaetša go ya le ka mokgwa ke romilwego ka gona bana ba robalang ke ba bannyane a re nyake ba robala bana ba lena ba nyaka go tepolaya bana ba lena ba sokola le ge ba le ka gare ga manyalo ba no sokola bana ba lena ba thomile go se robale e le ba bannyane mola le lena bomma go bona le sa robale ka gare ga lapa why re swanetše go tlaišega modimo a sa re fe mahlatse mahlogonono ra kgona go tšwela pele re tlaiša ke lebaka la dipelo tša batswadi ba rena tše di bofaganeng
le ka gare ga bothata leswiswi le le aparetše le hloka go tswa ka gare ga leswiswi le tsene lefelong le le kaone le ile go gore le ka le thuša ba gešo le rile mpoko go bontšha gore le nyaka dithapelo le nyaka dithapedišo baporofeta ge ba ntšha mokgwa wa seporofeto a ba o ntšhetše gore lešale lelo ba le ntšhetša gore šalang le tla le fa le bona gomme lelwa le diphoofolo ka gare ga lapa a ba ntšhetše seporofeto gore lena lešale lelwa ba ga lena ba le bontšha gore tsebang gore mo le dula le dimamanthane le dula le lo tše di sa nyakegeng ka gare ga lapa mokgwa phoofolo yo ba rego ke noga santše a tswa ka gare ga lapa a sepele lapa lela lešale le loka le ba ga botse ka gare batswadi ba ka le bomme ba seaparo ge le lefa le khomotša batho ge ba latlhegetšwe ke meloko ya gabo bona motho wa bopilweng ke modimo ke wa ratang ke modimo gore ge modimo wa bolela le yena mokwe modimo o re nka se tle go lena bua le ka lentšu ke tla kgetha mohlanka wa ka o nka moromago gore a tle a mpolelela e fela lena ditsebe tša lena re ga bolela dikwe tate mogolo felo fa wena badimo ba re ko go biela ka thoko ba re ga o ne molato badimo ba re thušaneng re ya geng bomme ba ga borena ba ballago e le go balli ba letšatši bošegong ba lekgono se se riagalang a se thato ya rena go na le moya wo o nyakang gore ka gare ga lapa lela go be le khutso lapa la ngwanenu ga le ga botse le ne le bothata ngwanenu ga ga botse o ne le bothata o dula nnoši ka gare ga lapa bana ka moka ba sepetše a na go riagalang go ntho nngwe e seng ga botse morena tate mogolo tshepišo ya ka ke gore dilo tše ka moka di tloloka modimo o bengwe mo rapela godimo ga seemo seo bengwe se bona ke yena a tlišago diphetogo e fela gore ga a tliša diphetogo o di tliša ka mokgwa wa tsela ya gage ye e lego gore re be re se ra e nagana ka gona nna ke ngwana o mongwe wa go no laola ke moya o mongwe wa e lego gore e ka ba wa kereke e ka ba wang mara moya wa ka ga o rate go bona batho ba golo moya wa ka ga o thabiše ko go bona batho ba bagolo ba sokola moya wa ka ga o thabiše ko go bona batho ba go swana le bokoko ba lla ka seemo se ba lego go swana gobane moya o mpotša gore ba nkebe e le bona rena re le baswa re ba thabišang ke nako ya gore re ba tšee re ba iše dipolekeng tša boithabišo re ba thabiše re thabe le bona a ye gore ka ye nako ba tšhologe meogo malome ka kapa a ko go fe yona ke a leboga prof e re ke no re thata and then re kgone go tšea batheletše kgole le kgauswi batswadi ba ka dintwa le lehloyo baneng ba motho ga di nyakege re le batho re a hlokana mo bophelong rakgadi o sa ne le bana ba e leng gore ba ka tle ba nyala ba ka tle ba nyalwa ka lapeng la gago seo se ka se kgonagale malome a se gona o boletse professor Moremi gore le šitela mokgalabu wa modimo ka baka la gore o le rata ka moka le ba babedi na jwale ge lelwa o swanetše a kgethe mang goba ke mang wa swantšeng a mmolae mo gare ga lena a šale le o motena tlogelang batho ba boleleng ke kgahla ke gore ga go ne mo rakgadi a reng mogadi bo o ile a ntšhupa ka monwana a re o a loya kapa o dirile sa gore ge ke be ke theeleditše fa prof mogatša malome o rata mogadi wa ge kudu re tlo re tlhagela ke mahu difamileng tša ga borena motho re ka reng ge re tšwa ba re ke yena re mo maka left and right a ka se tsogile a batamelane le mohu a ka se tsogile a batamelane le ntlo ya mohu a ka se tsogile a batametše mo e leng gore re a tseba gore ga a ka batamela go tetle go senyega rakgadi
o kgonne go founela mogadi boa ge a mo tsebisha ka lekhu mogatša malome o kgonne go founela rakgadi a mo tsebisha ka lekhu la ngwana seo sa gore se mpotša gore ga go ne nnete mo tabeng ya gore ba ile rakgadi a se ka tseba because mmago ngwana ke ena a kgonneng go tseba gore rakgadi ya ngwana o swanetše a tseba a tšea founu a mo founela. Number 2, go be go sa kgonagale gore mogatša malome a ka dumela rakgadi gore a ye go kgera mabitleng e le gore ka pelong ya gage o wa tepotša ebile o wa tseba gore rakgadi o ne le seabe lekhung la ngwana gage o be a ka se dumele. So ditiro tše pedi tše ke tša rakgadi ebile ke ya boraro ka gore mogatša malome o boditše rakgadi gore o swanetše o tle o dule le rena ka mo. Ke kgatla ke ge rakgadi a sa re mogatša malome o nthakile o re ngwana bo mogatša malome e se mogatša malome ngwana bo mogatša malome o ntopile mara mogatša malome yena o be a le polelong ya lerato ya gore rakgadi o swanetše o tle o dule le rena ka mogare ga stopo re letele stopo. Seo se bontšhitše gore go mogatša malome taba ya gore rakgadi o mmolaetše ngwana a senke eno ba gona. Number 1, taba ya go dumelela gore rakgadi a ye go kgera ka mabitleng ke sešupo se sengwe gape sa bobedi sa gore mongo mogatša malome ga go ne taba ya gore rakgadi o mmolaetše ngwana. Rakgadi o tšere phone, mogatša malome o tšere founu ya gage a founela rakgadi e mpotša gore ya gore ba ile rakgadi a se ka tseba ka lekhu ga se nnete. Rakgadi le mogatša malome ba loša ke bana ba rakgadi ge ba elwa le mma bona ba kitimela ka lapeng la rakgadi la mogatša malome ba go botša mogatša malome ge ba boa ka kua lapeng la mogatša malome ba fitla ka lapeng la rakgadi ba tšhentšha ditaba a ba di bolele ka mokgwa ba di boletšeng ka gona kua go mogatša malome. That is why o bona rakgadi le mogatša malome e le manaba ka baka la go loša ke bana ba rakgadi. Bana ba rakgadi ba tloga ba ka lapeng la malome ya bona ba bolela ditaba ge ba boa ba di tšhentšha. Bana ba rakgadi ke bona ba founelang rakgadi ba mmotša gore ba re ko wena o bolaile motho la kua o seke wa ya mara mogatša malome o tšwela pele o re tsa mo nkgerela mabitleng o rakgadi ya bana baka tla o dulele stopo o rakgadi ya bana baka ngwana ka o tlhokofetše. Rakgadi o na le lerato, mogatša malome o na le lerato go mogadi boage. So ke kgopela gore ka metsotso e mebedi re a boloka magagešo ke nyaka re tswalleng chapter ya maabane re buleng chapter e mpša. Boloi ke ba pelo ya go gana go swarela ngwaneno. Boloi ke ba pelo ya go swara dikgopi tšeo sa nyakeng gore di tšwe mo pelong ya gago mara o re o morapedi o a rapela. Ga go ne lapa le le sa šupiweng ka menwana gore go ne boloi ene koko rakgadi bana ba gago ke bona ba tsameng ba botša batho ba mo motseng gore wena o a loya. As long as ba kgona go botša mogatša malome a bona gore ka kua gae ka kua ba re go ne selo se se nthobalang ka kua gae ka kua go ne noga ka kua gae go ne leng a ba fetše ka go e bolela mo go mokgekolo go mosadi wa modimo ba e bolela le ge ba le mo bathong ba nwele majwala goba ba ekwatše ba dikwang. Re kgopela gore le kgono dintwa tša lena nke di feleng le trafa banna ba ba modimo e seng yena noši le ba gabo le a ba trafa ka gore ge ba kwana le wena rakgadi o bona o ka re le kwana ka yena ge ba kwana le rakgadi wena o bona o ka re ba kwana ka wena. E tšwa mo ditabeng tša lena le lokišeng ditaba tša lena gore le bana ba kgone go bona gore ga le lwe le ya kwana. Go ntšwa le ngwana o swantše a tlatše dintwa o swantše a goroge o goroga juang bo mogatša malome ba sego le badumedi le ruta batho eng ko kerekeng ye e leng gore lena ka malapeng a lena ga lena yona. Le kgona juang go ruta batho maaka a gore ratanang le tseba gore lena ka bolena ga le ratane. Ke kgopela re tšeeng ba theeletše prof. A re tšea ba theeletše malome ka kapa
ba geshu lengwalo la hosia le re ba lo go ba ditsedira modimo ke yena ga bua la tlong go le khomotsa mogatša malome ba bua le ka mosadi wa bitswang ka Ruthe wo ileng gore go ile go ba boima godimo ga bogadi ba gage a khotlelela tše ka moka amen Rakgadi Rakgadi ngwaneno shu mogadi wa go shu tše ka moka tše di boletsweng Rakgadi a re di fetšeng le kgono wa ba swarela Rakgadi nna ke ba swaretše ka ke tsebe go bona mogatša malome tše ka moka tše di riagetšego go Rakgadi le a mo swarela a senke ke ba le sekhupi le Rakgadi le a mo swarela a senke ke ba le sekhupi le yena tse ka moka go nna dilokologile a ke ne bothata mmotse gore o mo swaretše tebetse ga ke ne molato mogadi bake di fedile nna ke go swaretše kgudane mare phelo bjalo ka mogola wa mathomo tše tša le kgono nna dimpeile kgakanego batswadi ge e ka ba tshwarelo ye le e kgopelanang ga e tswe ka gare ga dipelo tša lena le go ka modimo le fora modimo rena ga re ne taba re boka kapa ge re fetša go tšhaiša mo re ya malapeng a ga borena lena le a sepela le sa go tšwela pele la phela le ka moka mogatša malome go tšwa boteng ba pelo ya gago o tšwele pele o rate mogadi bwago le bana ba gage o ba swarele ge e ka ba be ba re ge ba tloga ka go wena ba tšhentšha ditaba gore ditaba tše dintši di tlile ka wena o tswalle chapter motswadi yaka ke ya go kgopela go tšwa boteng ba pelo yaka o tswalle chapter o ba swarele ke bana ba be ba fatlhegile ba fatlhile ke tše di ba fatlhileng mme motswadi o swarele bana ba gago o seke wa swarela mogatša malome fela le bana ba gago ba beng ba etla go wena ba go botša ditaba ka mogatša malome tše e seng tša nnete o ba swarele ebile o seke wa ba shekiša ebile o seke wa ba botša gore nkane le be le re taba ke sekete ge batho ba kgopelana tshwarelo ga re sa bua ra bolela ka taba yela re e kgopelaneng tshwarelo godimo ga yona re tswalela chapter ke sa bušeletša ke re bana ba gago mokgekolo ke bona ba tsameng ba botša batho gore wena o a loya ga se mogadi bwago 0648582771 0648582771 ba gona fa a batswadi ba gona mcrs mo moyeng dumele mayoki ntumedišetše mayoki ka mo mayoki aga shi e nyaka lena le kgono ya polelo ye kgethwa e re yo ka re o rata modimo yo o sa mmoneng gomme o sa rate ngwaneno o iphora ka lefela ka nnete and then gape tshwarelo ye e bolelwa moo ba tsebe gore seo se bofa mo lefaseng le ka kwa legodimo se bofile ka nnete mayoki o tlo ba bjang tšatši le lengwe tshwarelo yona eo e le gore ke ya go foraforetša rena le bolena ba tle ba e botswa tšatši le lengwe gore le ile la ipofa pele ga barongwa ba ka ba ke ba rubileng gore ba tle ba dire khutšo lena la ba foraforetša mahlong and then bana gape gore ba be le polelo tše ba di bolelang ba bone batho ba bagolo ba eng bjale ba tšhela eng ba tšhela parafene godimo a mollo peace e ka se tswe le gona e batho ba dula ba eme so rena re ba kgopela bjale ka mokgwa le ba kgopetšeng ka gona gore tshwarelo eo a e be ya nnete ke a leboga mayoki a re lebogile mayoki 0648582771 0648582771 a re ba kgothatseng re baageng ka lerato mcrs dumela thobela thobela hei kakapa mošate
le tsere ngangela le hono ka nnete tselang pele ka mokgwa o le agisheng batho ke kgopela moruti moremi nna ke motšeabjale ka moruti mokgala bo o kgothatša setšhaba ene o tla thuša setšhaba le tsweleng pele gona ka mokgwa o le ba bangwe seng ka mokgwa re leboga kudu pa re rata go bona ba ratana ba boelana ba e ba gabotse a ke gore malome o bohlokwa ragadi o bohlokwa ga go wa se go bohlokwa mo go bona thank you motswadi aka 0648582771 a re ba kgothatseng re ba geng ka lerato mcrs mo moyeng tumela mcrs katapa kunjani sikona mahlangu kunjani no professor ngapho hlangu professor ngibawa ukuthi usakhe sibe babantu professor ngibawa ukuthi usakhe sibe babantu sibe ne-faith singabi ne-hate i-word of god ikhuluma ngokuthi love your god so that you can love someone investigate lapho ngesintu then uzoyithola into efanele uyithole ngiyathokoza ngithokoza hlangu simnandi siyakheka usakhe amen 0648582771 0648582771 a re ba ageng a re ba eletseng ka lerato mcrs mo moyeng dumela Otso a ya teng ka boripana ka tsa gore go nkuna di le tebedi ga ba la tseletse mo wa bona ba ba go tsona ka mehla matjatja rene rata namba na ba se bolela ka mo gorena mo bona mo kamedi ya ba rutang sana ka hara kereka a ba sela tele belief ba tshwarelane ka nnete a go tla ba jwalo thank you a re a leboga 0648582771 0648582771 mcrs se moyena kwande khabo thobela ayadle lefele a re gona rale re bana moroke kana ke nna rale ya mogela bralaki yes ke lebogele bo prof ka mongwe thobela bralaki tlole tebela ba kgekolo ba le mabane ka mkhokileng ka no le ka go no lahlela gare le gonyana di tloga fatshe ke ile ka rena bolo ya bogona ke bobone fa total ya bogona ke sa bušeletša mantšu wa ka so se ke se kgopelang ebile ke no ba ke sa rapelang gore se ke ka senya nako le go ya kae batho ba ba ya ratana ba a ba tshwarelane ka nnete re yage lena le go le re yageng setšhaba a ba ya tshwarelane leleme borara le maaka allegations ke tsona lo tse seng tsa loka mo bophelong ga go ne noge ba ka re potšang kgala ya yona mo ga go neng e ba ka re šupetšang kgala ya yona mo so ke no kgopela gore a ba swarelane papa moremi papa kgabo batswadi ba ka mo a ba swarelane ke le kekana kere a ba tswe ka mo ba swarelane le go sasa kua ba dulang gona ga bo bona ba bone mogadi wa bona a tsamaya le moga tjage kgadi ya bana ba gage ba kisana ba ya noke goba ba ya ka ba ba inwa tie froele ka bobedi bolebola ba maka thutha la boko di a leboga a re lebogile bralaki re a leboga moshimane wa ko majaneng mabolepu tlo le tebele 0648582771 0648582771 a re ba geng re ba kgothatseng ka lerato mcrs mo moyeng thobela le kae a re gona ra lena a wa rona aga ke sello ka mo sebitiela kae sebitiela mo moletlane a re a leboga ka moletlane moletla batho le amogetše kgoši yaka nna ka amedi a mararo le ke rata gore batswadi ba ka ke re go bona ke re latlhang seo se fedile and then ke kgopela gore before ba etswa ka mo kgašong go bontšha gore ba tshwarelane ka nnete
ba re ga ba tswa ba tswa ba tshwarane ka matsogo ka nnete ene ke bushe ke re go lena gape go ntate Moreni le lena ka mo go lena ka kapa re leba ka bokgollegang setšhaba ka gona le tshwareng jwa le modimo a le feng matlhatse le matlhogonolo tše le di dirang ka fela ga tsona le di a le okeletšeng a re a leboga letlhakera moputso le lena re a leboga le tshwareng jwa le seke ba la latlha le reageng le rena ge re theletše so re a yaega ke a leboga re a leboga wa rra 0648582771 18 minutes to 12 o'clock 0648582771 a re bageng re ba kgothatseng ka lerato MCRS Kakapa ya radio le kae a re gona rra lena kgopela ndumetse profo le baeng ba rena ka moo thobela profo ke bono a mane ba tseba gore keng o rutile o a ka re o ana tsebe a kwa le bono a wa prof ra leboga ntho nna ke tlo kgopelang go ragadi re kgopela ragadi a tlogele mabarebare ragadi tlogela mabarebare mogatša malome wa go rata mogatša malome rata ragadi le yena a go rate a tlogele nnete la tlogela mabarebare dipolelo a ebe mabitla go tloga le hono tša maabane a ebe tša maabane ke a le rapela ka mokgwa ka kapa le profo ba boletše le lena bana bešomo ge le tlhabela kwa awa gona nna re sa tsebe and then re kgopela gore le tlogele mabarebare bare a ebe mabitla ka nnete mmagorena nna ba tlogele mabarebare ka kapa mabarebare ke ona tlogo ba lusanisa and then ba re se se tlemuago mo lefaseng le godimo se tlemilwe tshwarelo e ba e kgopelang ge ba fora rena go ra gore bona ba ditšhela ka magala go feta ka mokgwa tshwarelo e ba e kgopelang ifi ba re ba fora rena gore ba tšhela rena phori matlong ba tsebe gore metsi ya bona ba itšhela ka magala a go feta a ba tswang go gona ka nnete hle ke senya ke riatso a re lebogile mme motswadi 0648582771 0648582771 a re ba kgothatseng re ba eletšeng ka lerato MCRS mo moeng tumela ka kapa le professor thobela le gona beng baka re gona ke rena ba ta war ba ke khatla go rupitšatše ange di apea dipotsane ene se se leng gona bona ka bo bona ba te pofile gore ba swarelana ene mogala wa modimo yena mo tabeng tšo ga gona ene se se leng gona o ragadi ka mogolo mosotseng ka gona a nape a lahla tse gore kgadi ke kgadi e ka se tsogole ya change awa e ka se tsogole ya change kgadi ke kgadi ene mogadi wo le ena o tlo shelele mogadi le ga jano ba ile lo a se mogadi wa selo bana mogadi wo ke mogadi wo ene se seng gape o la morwa maloba o boletse gore e se gale wa go tšea ke ntwaso ona gore o koko o swantse a e ka kua a ya go phara lebala a tšekele tuku a batla a fetša a ya go dira majwala ka kua go bontšha gore ke ka gae ene tle bete bontšha gona mogolo wa le taba e fedile bana ke bana ene le golo gore ge e le sole e fedile pije ga e sa tloa pia taba ke ja bona gape le golo re atela pele ke sa itse krialo a re a leboga mongaka 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela sobela ntate mo re gona le kae ke rena ba le ntate ka kapa ka mo le batšheledi a mošate re a leboga mošate re a leboga ntate ka kapa le ntate moremi taba e le di re kgone ke taba e kgolo ka kudu go kopantša malapa a mabedi ao le go agiša o ka re modimo ka ba thusa ka nnete ba tshwarelana
balekwa sebletšeng re ba ka buswa gore ba re bana ba le ba ya mo ba gopela ditshwarelo ba dumela gore go ma le gono ba tla dire ditshwarelo tse mma go bona ba be ba be ditshwarelo tse ba ka tsamaya le ba gore ba ka tsamaya le go ke senya ke ya re a leboga warra re a leboga ka nnete ruri 064858 277 064858 ke topa wa mafelelo MCRS mo mo idumela thobela la thobela wa ke rena ba na ke le sola ka molisiso la paleo ba tloga le mabarabare ga bona bolong le tsile go thutse ka itile ke tsile mapa mai go phile go ka ba ka na ke re ka leboga bana ba mo ka nnete re a leboga ruri a moshate aga re a leboga ka gore rialo motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e le somepedi fela ka kapa ya radio prof ka metsotswana e mebedi kapa e meraro ba boletše ba theeletše re ba kwele ebile ba kwagetse gabotse ba theeletše ba rena bao e lego gore ba swana le rena ba nyaka go bona lapa le le agegile ke bapei ba dipitša ke a ba tshepa o kweleng prof ka gare ga dipolelo tša batho ba bego ba bolela fa se ke se kwelego ba theeletše ga e ba lemogile gore felo fa batswadi ba ratana eno ba bothata ile ya ba gore bana ge be ba ekwa megongwe bohloko ba ka gae be ba re ga ba tšhabela go mongwe motswadi and then ba tšhaba ba bolela ka motswadi o ba mošeile go morago mara se ke tlogileng ke sekwa kudu go ba theeletše bapei ba dipitša ba rata go bona lapa le agega ene ebile ba nyaka go bona batswadi ba ge ba fetša go agega bona ba ya go bitša bana bale ba ba aga bana bale ka bo bona mara ke leboga go feta go leboga ebile ke tloša le lentšu le la mara ke leboga go feta go leboga ka nnete professor ebile ke tloga ke tshepa ebile ke dumela gore batswadi ba rena ba tekwetše ka tša bona ditsebe ga go ne o a katleng a re nna ga ka kwa gabotse ga ka kwa selo prof re le batloutša baroka re le motse community radio aga go tla ba jwalo mongaka re le ba tloutša baroka re le motse community radio ba dipitša tše kgolo re a tseba gore lentšu la modimo ga senke la bolela maaka re a tseba gore lentšu la modimo le a rereša re a tseba gore se le setlema go gone jwale batswadi modimo a le thušeng setlemegele ka legodimong modimo a le thušeng a le tšheleng ka moya o mokgethwa wa lerato masebo a kgaoganeng le lena mahloyo a kgaoganeng le lena bopelompe bo kgaoganeng le lena le dikgagano di kgaoganeng le lena modimo ga a palele ke selo ge le ka mošiela sebaka o tlo tseba go phethagatša mošomo wa gage ka gare ga maphelo a lena le swanela ke gore le beng le tumelo le rapedišeng bana ba lena nke ba tlogeleng bohwirihwiri rakgadi o belege bana ba dihwirihwiri o belege bana ba ba sa rateng khutšo rakgadi o belege bana ba go hloka lerato ebile lerato ba lebina o rapediše bana ba gago modimo a ba thuše maleme a bona a bolele therešo e nyakang ke modimo ba tlo go bolaiša ka mphakati ditaba tše ba tsameng ba di bolela mo di tla go bolaiša ka batho modimo a le thušeng re a le rapediša re le motse community radio re le batloutša baroka re a le rapediša magagešo gore modimo a ageleng sa ruri mo go lena lentšu le a dula pelong ya motho wo a nago le space sa go bea lentšu khutšo ga e dule go motho wa seneng le yona
lerato ga le dule go motho wa sena nnalo na o ka kgona go fa jwa motho lerato wena o sa ithate ka bowena ge o sa rate ngwaneno go ra gore le wena o te tlhoile o se rasa gago ka bowena prof ke boela ka mo go wena ngwanesho o no e ruma ka metsotswana mebedi go fetša go fe dinomoro a ke leboge sebaka 1 minute fela mogatša malome swara ragadi ka letsogo ke tshware ka letsogo ka mara ke mohaki eban o letsogo a le enough ao batho ba modimo ha ke nte botse ao batho taba ye ke e botse nke o ba bonege fa o keni ba bonege ke taba e botse e kwa mogatša malome gare letsogo ga le enough ke fa mogadi bwa ka haka e mena lerato mogatša malome ke thabile kudu go seo se dirileng ragadi ke thabile kudu go bona ye le dirileng ke mogatša malome ke mogatša ngwaneno malome ke ne le ngwana ka kua gae ke ngwana ragadi ke motlogolo wago ke kgopela gore tšatši le lengwe wena le ragadi ge le ka kry-a nako le mogatša malome le tle le mmone ngwana o la leng ka kua gae o rialotše botse malapeng a batho wa ba thuša o ntšha dilo tša go tšhoša o bereka ka thata o berekela modimo ke bone le nna go ntshwanetše gore ke mo fe thušo ka bonna ke mo thuše go swana le ka mokgwa a thuša go batho ke le bitše malome ke ya ge lapa le la gešo ka go lebaka la go tseba gore ge ke le yagile le lena ka le lengwe la matšatši le tlong kaga morena o tle o mmone malome o tsebe ga moremi o tsebe mo ngwana a leng o tsebe dilo ka mokana ga tsona beke e tlang ye ya di-23 ke tlabe ke e fa bana di-certificate o wa go di kry-a morago ga ditiro tše a šetšeng a di dirile o fetogile o tswetšu ka boswa ga e sa le wola wa go bolela ka mokgola ke lekile ka maatla go mootlolola go dula fase le yena o kaone kudu mo ebile le felang le kwa lentso la ka le re o thuša ditšhaba ke bone le yena a swanetše gore la ga bolapa ke le thuša le tle le mmone mogatša malome ke duma le tle le mmone mogatša malome ba gešo ke lebogile kudu ka mokibelo o ke bina ga phahla ga ntate moimana ke tlabe ke ne le leloko le lengwe le lona mathata a etša a batswadi ba tlabe ba le ka kua re ne le bona re rarolola tše dingwe tša go swana le tše maabane ge re le ka meropeng re kry-ile gore go na le lapa le e lego gore ka ga moo lapeng leo ba kry-ile accident bana ba hlokofetše ka moka gwa phela motho motee go sepetše ba bararo gwa sepela mokgonyana go tsogile dipako tša dipolano ngwana o mongwe o robetše o wetše ka gare ga pakete o gamile ke metsi a mannyane re tlabe re di sekaseka ka moga phahla mo matebeleng gona mo gausi mo letleng le tle le re thušeng re ya geng setšhaba sa gabo rena re bantšheng ka gare ga mathata a baleng ka gare ga ona se re se nyakang ke poelano ke lebogile kudu batheeletše ke lebogile kudu ka kua Facebook ke lebogile kudu ka YouTube ke lebogile kudu ka mola TikTok ke leboga go feta go leboga ba ge šudi nomoro tša rena šidi 0791709862 0791709862 or o ka founela 060959030
03 060 959 0303 o ka re followa motheeletši go Facebook page ya rena ya Dr. Moremi o no re Dr. Moremi o tlo e kry-a wa re followa mola motheeletši ke rata go gopotša le mmogedi gae o seke wa dumela motho a go romela message a re ke nna Moremi nromele tšhelete ke tlo tla mo wena o le go gona tšhelete e tšwa ge o tlile ga Moremi fela ka morago ga mabaka a rilego le dipeelano o seke wa tsoga o file motho tšhelete o ekwa a re yena ke yena Moremi o sa motsebe bagešo ke lebogile kudu modimo wa lešogofatšeng a lefe mahlatse mahlogonono dimpho ba ba sa bereke modimo a ba fe mebereko ba ba tlaišegang ka malapeng modimo a hlokomele malapa a gabo bona ditseleng mo le sepelang gona modimo a le šireletše ka difatanaga modimo a le šireletše ka moka mmogo le masea modimo ba gešo a fokotše lehu modimo a re fe mahlatse mahlogonono a re okeletše matšatši a rena a bophelo mošate right motheletša motse community radio gona fela go 96 number 3 fm go tšwa go nna ke le morwa motšhamaubane ke tšwele twele bye